Lona osesithombeni igama lakhe uNombuso Khuluza Sikhosana waseHarding, owabeke kade ehlala eLuganda endaweni yasePantown. Uzalwa uNokwethemba wakaZondi oshadele khona kaSikhosana. Ufuna u-anti wakhe-ke uNokuthula Sikhosana ohlala eMelmont, nomfowabo owuNtuthuko ozalwa ubaba wakhe benoma wakhe. Usisi lokhu uyabonakala endaweni yase-PMB okuse-Pietermaritzburg. Abamaziyo siyacela ngokukhulu ukuphuthuma bezama ukuxhumana no-anti wakhe uNokuthula enambeni 083 529 5312. Asiphinde inamba 083 529 5312. Kuyaphuthuma kakhulu. Igama lakhe lo sesithombeni ngithe uNombuso Khuluza Sikhosana waseHarding, obekade-ke ehlala ePantown endaweni yaseLuganda. Uyadingeka, kuyaphuthuma kakhulu. South Africa, sanibonani. Igama lami nguThabiswa Kacela uQumba Amaqhumbana. Nginibikelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi Uhlanga Media. Sitholakala lapha ku-YouTube. Kwakho kumele ukwenze ngaso sonke isikhathi uqinisekise ukuthi-ke uyawuncafaza, usubscribe mawungazi uncafaze. Phinde futhi ulike, ucommente kanjalo kanjalo. Namhlanje-ke sila eMlazi namaphethelo sika F la egarage. Kuthiwa egarage, kuthiwa kaba la egarage. Eduze kwa-swimming pool, kodwa kuno-swimming pool la ngaphezulu. Ma usuke eThekwini uthi ugibela u-FNG ma uhamba la. So sila sihlezi nomfowethu la. Mfowethu siyakubingelela, sakwamukela ohlelweni. No, ngiright man, kuhamba kahle lapha. Hayi, siyancela. Umfowethu bani igama? Igama ngubo Nkosi wangu bani. Mbovu. Kuphi ekhaya? Ekhaya kahle kahle ngokuzalwa ngizalele eMsinga. Oh, eMabomvini. Esigodini sasenqoleni. Okay. Kodwa ngokwakha manje sengila kaXimba. Oh, so kaXimba. Okay. Ngifuna ungithathe ungibuyisele ekhaya emumva ukuthi ekhaya benizalwa uma nobaba niba ngakhe. Ekhaya sizalwa ubaba noma ekhaya nje lodwa sibathathu. Thina kwethu. Umfowethu omdala bese umfowethu ngimlama bese kumina. Okay. Abazali basekhona abasekho. Abazali abasekho. Abasekho abazali. Okay, niyakubona nezinsizwa ziyaganwa ezinye insizwa le ekhaya. Kwenzekala nje bani bathathu nibabhemi nje. Bekunjalo impela sikhula nje umfowethu omdala waganwa ngezimo zenkinga kwagcina ukuthi akusalunganga unkosikazi washona. So emva kwalokho umfowethu uke waganwa naye lo engimlamayo. Naye unkosikazi wabuye wahamba. Waphinda futhi kanjalo lokho eganwa bebuye behambe futhi nowesibili kanjalo. Wagcina ke eseganwa omunye kusho ukuthi abahlangana la eThekwini kaMashu. Mangaphosise abahlangana kaMashu. Kusho ukuthi ke wagcina eseza naye ngala ngokuxakwa ke amatoho ngale. Sagcina sesimthatha ke ukuthi ayakeze la ngine endawo la kaF ezofika ecuphe kuyona bengisenomuzi la kaF. Indawo ezofika ecuphe kuyona ke for ukuthi ezama amatoho. So ke uthe ke emva kwesikhashana kanti bese nomuntu akadazana naye ngale kaMashu. Wabe semlanda ke naye wabuya naye wezana. Hayi ke kwahlalwa ke nje kwamnandi yonke into. Kanjalo saqhubeka sasebenza kwaze kwaba ngumzameli itoho emsebenzini la ngisebenza khona. Wasebenza hayi impilo yabuyela esimweni. Kwa right saqhubeka. Ehlezi naye umfazi wakhe. Ehlezi naye. Wena la ufika kanjani ufika njengomuntu ozovakasha? Laphi la kulomuzi angithi umuzi wakho la hlezi kuwona umfowethu. Ehlezi kwenye indle etezi. Ephezulu etezi. Mina ngivele nomuzini wakho. Ngihlala emzini. Nisondelene kahle kahle. Kanzami nonkosikazi hayi qhelaqhelile. Kodwa ke ngoba lapha la sihlala khona kaF sibaningi amagenge. So naye bekuvuka nje afike ehleze besenzansi. Okay. Banezingane bena lentombazana kaMashu umfowenu. Wafika umuntu wesifazane ekhulelwe. Wafika ekhulelwe. Wafika ekhulelwe. Okusho ukuthi okusho ukuthi wafika ekhulelwe somfowenu. Kusho kole phela kwabanjani ekhuleliswa umfowenu. Kwakuyakho umfowethu sazi lokho nathi ngoba nje ukufika kona ekhulelwe impela siyakhumbula ukuthi angathi wafika esekhulelwe. Alright ke bafo. Ngifisa ukwazi ngoba kahle kahle umuntu onenkinga la wena umfowenu lesikhuluma ngaye nalo mawengane afike naye wakaMashu. Ikhozwa yini lenkinga? Inkinga mfowethu angifuni ukuqamba amanga.
ukuthi ngingakuchazela ukuthi ikhozwe yini ngoba mina akukho kwakwenzeka la kuqale khona wagcina liyena lonkosikazi esemthatha esemisa phi ekhaya njoba ngisho ngithi bebelokhu behamba babekhona ngoba ufika lonkosikazi kwakusekhona wayekhona ekhaya so kusho ukuthi ukuhamba kwalo wayekhona ekhaya wabe sethatha yena lo wamisa ekhaya so mebehlele ekhaya bebehlele ekhaya vele ngingasakhile mina ekhaya ngingasekho ekhaya senginomuzi kwenye indawo khona ngasekhaya khona eMsinga so silana ke eThekwini kwazothi ke ngelinye ilanga ngathola ukuthi ayi lapha ekhaya kusho ukuthi unkosikazi wami bethintana naye unkosikazi wakhe ngicathi ngathi kwafona yena unkosikazi wakhe ukuthi hayi bonakho la bayanethwa la endlini indlu iyavuza kusho ukuthi ayisiyodwa indlu ayisisele lapho ngoba isele ku Emsinga sebebuye ekhaya kade kusekhaya elikhulu ekhaya impela kusho ukuthi ke basebethi hayi leyo ndlu iyavuza manje bayanethwa bese endlini ngoba lapha kwami mina la sengakhe khona ngaphansi bekungahlala imuntu so ngase sikhuluma ke nomama wasekhaya ukuthi hayi okungcono akehle unkosikazi nezingane beyohlala kuloya muzi wami osekhaya eMsinga ngoba manje akuhlala umuntu nakhona bazofika behlala bazosebenzisa leyo ndlu sikwazi ukuthi nathi masifika khona indlu esisebenzisa ngoba zazi uthu so ke behla bafika bahlala enzansi uthe mase sehleli unkosikazi ngangikhona kusikhona la eThekwini ngathola ke ngabantu ekhaya la ngingakhe khona ke la emzini wami ke la sebehlala khona wathiwa hayibo awokunizobheka la sikhona into esingayiboni kahle lapha ekhaya yenzakalayo ngithi mina yini na bethi hayi kunomuntu olokho efika lapha ima ufika khona ba uba ukhona kahle kahle khona unkosikazi nje nezingane ubafu ula eThekwini siyasebenza nobabili wena uhlala nomuntu wakho la eThekwini ngihlala nomuntu wami la eThekwini yena umuntu wakho usekhaya lami lapha la kulomuzi esengwakhe yena uyasebenza abuye ajoje nje abuka kanjalo okay hayi ke ngizwe leyo nto ke mina hayi khona umuntu ofika lapha ufika kanjani phela umuntu kungaba umuntu nje hayi ke bese bechaza abantu ngaleyo ndlela ukuthi hayi lo muntu ubonakala ntambama efika la ebuphinde bonakala ekseni esephuma umuntu wesilisa anyuke usho ukuthi ukunyuka kwakhe usuke ebheke phezulu ngala ekusekhaya ngakhona ekhaya la basuka khona engithi kusekuse la de benethwa khona yes la kade benethwa khona yes hayi ke ayi ngiyilandelele ngithola ukuthi bonke abantu engakhe nabo lapha bayayibona lento yabona bese ngithi mina hayi ake ngithinta umfowethu usho ukuthi umfowethu indlela engamthinta ngayo ngaya emsebenzini ngamthatha emsebenzini siphuma emsebenzini ngamthatha ngemoto ngase ngiya naye kulomuzi wami ke la eSiviyo la ngihlala khona safika sahlala phansi ngase ngimlandisa kahle lo daba kodwa umfowethu ngangamchazela ukuthi into esolakala kanjani phela ngoba nami ngizwe kanje kodwa ngase ngithi nokumenshina amagama abantu nje yabo yonke into ngehlo cha ngangayenza ngase ngithi mina no mfowethu la ngikubizela ukuthi la ngifuna ukuthi shwi ngasekhaya uthola ithu ukuyobheka nje ukuthi ihamba kanjani yonke into i-right yini ngoba ngiyathola ukuthi kunosiphithi esikhona lapha ekhaya kodwa wena ngiyazi ukuthi mawungaya ekhaya njoba kukhona umuntu onkosikazi wakho nje ungafika uthola iqiniso kahle mhlawumbe yini eyenzakala yabona hayi ke kwasho ukuthi bese awumtshela indaba injengoba no ngangayibeka nje kodwa uyasho ukuthi unesiphithi esikhona ngambekela nje njengesiphithiphithi kodwa ukungilalela kwakhe njengendoda wena mfowethu nakulabo mama kusho ukuthi mangibheka nje nakulabo mama abasebehambile ekuqaleni babehambe ngezimo zokungena kwabantu even kwakhona lapha ekhaya yabo phezulu so kusho ukuthi ngambona masixoxa ukuthi uyabona ukuthi ukhuluma ngani yini kahle kahle kuyona yenzakala lapha yabo hayi kwasho ukuthi ke ngamshiya kanjalo kanti sekusondela akangehle sekusondela insuku zoKhisimusi yabona hayi ke sehla sonke yabo masifika ke lapha emakhaya hayi ke kube mnandi ke emakhaya uKhisimusi kube mnandi emakhaya sisakazelele emagengeni kanjani hayi bese ngibuya kuqala ngithi nami ngehle nonkosikazi wami bese ngibuya kuqala ngiye ngasekhaya hayi mangifika lapha ekhaya ngibhlungu yabona ngibhlungu ukhona inkosikazi wakhe ngalendlini kulendle ngaba bahlala kuyona manje into esekwenziwe ebhlungu kakhulu ukuthi nangu lo muntu owenza kabi and uyazazi indaba zakhe sengifikile sengazi kakhulu yabona sengifikile manje ngithi ngokubheda kwami ngokubheda kwami ngithi mina ukahle ngoba
nginalento ukuthi ngoba angimtshelanga lo wakithi yes akakabikho yena usasele la emagengeni ake ngiye kulo mama noma ngingajwayele kuumuntu akade ngingajwayele ukukhuluma naye ngoba nawe ube umuntu obheke phansi nje mina bengingajwayele ngempela ukukhuluma naye ngicela mhlawumbe ukubhekana nje ziqu zamehlo kwako kokuqala sikhulume nje impela nje hayi ngiye kuyena ngifike ngimbuze ngale ndaba lo Thayibo yini kwenzakalani la yonke into right nihleli kahle la ethi sihleli kahle yithi yini ayikho into ongangitshela yona nje mhlawumbe yenzakala ngoba phela abantu bayakhuluma la ukuthi uningi okwenzakala la okungekho right hayi ke bese hayi mina angiyazi ethuke ke hayi angiyazi leyo nto angazi lutho mina hayi ngithi mina kodwa ke kuyazwakala ukuthi kunomuntu ofikayo ongena la abonakale futhi eksene sekhu sekusile yabo hayi bhokeke lapho ke uyabo eqala ukuphakamisa amehlo hayi phike ngithi hayi kulungile ngibona ukuthi uyaphakamela umoya uyabona ukuthi khona into soyazi bese ngimane ngihayi ngimshiya kanjalo unkosikazi wami ekhona ngalendlela yabo ekhona ngalendlela ngoba kwaqala ngikhuza wathi hayi ungayenzi leyo nto hayi kwasho iyakushisa phela umfowenu lo kuhlangene nani ukuthi lento yenzeka la ekhaya lunguzisa wakhile usemusha sengena indoda yakomunye umuzi so ngase ngithi mina no kulungile ngoba vele unkosikazi bevele ngikhuzile nangu ngiyambona ngoba ngingenanga nami endlini angimngenanga endlini ngambuzela endlini ngama nje phambi komnyango wamanayi phambi komnyango wavela eminyango yabo ngase ngithi no kanti unkosikazi wami vele uyangilunguza ngale windini yabo kulendlu ke lengihlala kuyona hayi ngimqalazena ngibone lokho ethayo yabo elokhetha ngibuye kushuthi uyabona kuzoze ngoba bewusiza abafazi awucabanga ngabe wagala wena impela engekho engakukhuza hayi naku ukuthi ngize ngiye ngayiswe yikona ukuthi ngobe ekho wayekutshelile futhi ngoba futhi ekhona ngangazi ukuthi ngeke mane mangigulukudela nje okuzokwenzeka lapho yazi ukuthi hayi vele ukhona so mangibuya ke lapha ngihlalele ngishiye phansi ngithi okay kulungile hayi ngikhiphe ibhenji ngihlalele eminyango phakathi kwezindlu nansi indoda yakithi lengilama yenye seyabuya ke manje uyabuya ke manje hayi eze futhi sifike sihlale la eminyango ebhenjini hayi ke senze lokho esasikwenza ke sishaya lokho esasikushaya usho ukuthi ke sihlukane sami siyolala yabo ngingene ngala naye engene ngala yabo hayi ke bese umama kusho ukuthi umama ephekileke ngala bese ethi ngiyombiza khona ezomphakela besibambe hayi weza angisazi noma wadlani ngoba phela kusuke sekuhlangene nokuphuza naye angisazi kahle noma wadlani noma wenzeka kodwa weza hayi wayafika wadla yasazi hayi ke waphuma futhi yabo kwabe kuphelile savuka kwaqhutshekwa nokhisimuzi kwadliwa okhisimuzi kwamnandi kwaphela kanjalo sabuyele emadrobheni kwaphela kwathuleka kanjalo angangabe ngisezwa lutho oluthi umbuzile khona kambuze kona kangabe sabuya kumina ukuthi khona kambuze kona kulolu dabade kumbizele lona wasethini ayibona nami ngashiya kanjalo ngathi kodwa ke ngoba besefikile nabantu futhi bengababuza naye ekhaya ukuthi yabo bakhona umama omakhelwana abayihloko zethu bengababuze seshe kubona ngashiya kanjalo mina ngaqhela hayi sekuzothi ke ngikhuluma lapho ngicabanga ukuthi kwako 2019 leyo nto leso sigameko leso kwaku December yodwa phakathi ka 2019 no 2018 so emva kwalokho sekuzothi ke manje ngo 2024 usuzophela ngicabanga ukuthi bekula ko October sengizofonela umfowethu lo mdala uhlala ngala kaMashu useyangifonela hayi wendoda ngifuna ukufike la kunenkulumo la hayibo ngithi mina hayibo inkulumo yani kusho ukuthi bekukhona ukungashayisana yabona inkulumo yayimpikiswano naye ngithi mina hayi mawufuna ukukhuluma ngalento ayikho into engizoyikhuluma ngalento le ngoba ngangathi ngibabizile nje la kulomuzi kumnandi ngoba abantu ngithi bazofika ngathi ngiqama ngiyathola ngathola bona abezanga ngamabomu bobabili bayikhulumile manje bangiphendula nje mangithi ngiyafona bangitshela lokho abangitshela kona ngabona ukuthi laba bhemi bayimpi manje kwenzakalana hayi ngamane ngathi ayingeke yabo hayi walokho ngibelesela ngazi leso sikhathi wathi khululeka kuyona yonke lento le kade sikhuluma ngayo okunye khona indaba enkulu engifuna ukuyikhuluma nawe hayi ngibona ukuthi ayikho lento ngithatha imoto ngishona khona yabo mangithi ngiyafika ngifake endlini engihlalise phansi ayiqaleke lento athi hayi la manje umfowethu umhlekiseni la uke wafika
la ensukwini wangitshela indaba yokuthi la wena walala nonkosikazi wakhe hayibo walala nonkosikazi wakhe nazala ingane yabo ngihlekele ngimane ngibone yabona angazi nawe ngizoyipheka ngithi lento ngiliphi side ayibona yabo ngithi hayi uyaphetha wena yikho lento ethi naye hayi kodwa ke ukuthi ayikho konempela uqinisile nami ngiyibonile ukuthi ayikho kodwa kona kunjalo ubeseze watshela nomfowethu omunye wakababa olambaba osohlala edrobheni wathi beseze watshela nomfowethu uBheko nami ngiyithola nje lento usamtshela uBheko sengiyithola nje manje kuthiwa bonke abantu abaningi angathi sebeyayazi lento into akade ikhuluma into yanini mesho kusho phela uthi yena ngokwakhe akakushoyo uthi mina ngazalisa umkakhe ingane lendala le ngithi mina kwafika ikhulelwa uyabona kusho ukuthi kube isiphithiphithi ke lapho uqonda ukuthi kahle kahle izingane okukhulunywa ngazo la yiphi kwenzakalani besho nabe into ehlukene hayi kuze kube sazi soyithini ke lento hayi ngibatshela bafethu hayi ayikho le nto niyazi into engekho le angiyazi le nto lo yankosikazi angimaza ngizange ngikhulume naye since nje njoba lokho afika empilweni ngamfethu ukukhuluma nje naye angimazi nane sibonga ukuthi wakabani namanje angimazi njoba ngikhuluma naye angimazi ukuthi wakabani awukahle wakunkosikazi wakhe noma kwintombi kahle kahle kwakuyintombi wena mfowethu phela kusho ukuthi ngalokuthatha ngathi nje kwakuyintombi but umuntu uma usumthathile sesithi unkosikazi so ke ayi sishiye kanjalo hayi ngisuke ngihambe ngiphuthume ekhaya nami ngifuna ukuyoxoxa le ndaba hayi ngibuyele ekhaya hayi masifike ekhaya ethi unkosikazi no sizoyenze njani lento ingiphathe kabuhlungu lento yabona nje kwenzeka zonke izinto manje angisazi iyangena ngiyayizwa ukuthi hayi lento ikhona impela lento bayikhuluma impela labantu ngoba siyafona manje masifike sesifonela bonke abantu nalaba abaningi abahlala la bonke abantu sifonela nje bonke abantu abasurroundile ukuthi bayayazi bonke abantu bethi bayayazi lento bethi kade aqala ixoxa lento njoba ngikutshela ukuthi wena wesilima nje uyazi yonke lento mina ngiyahlala ngihleli naye ngiyawahlala naye ngiyabo siyabona akaze ngayixoxa kube imicimbi kube mnandi azange futhi ngibona ngisho isanye vele umuntu ohlala ngokuhlupha owemane nje wabo ungamazi ukuthi unankingane so noma kwenzeka lokho sesithi hayi ngeke usho ukuthi amahlala khona vele yabo hayi bese simane sisuka size la nomthatha imoto nomama sithi no asimane siye kuyena straight straight yabo shaya imoto sifike la eMlasi khona la ka F hayi simfice endlini le simvuse ndoda yini lena ngisuka kumfowethu omdala ngale yini lento engizwayo la kanje ethi nami ngizochaza ayi awuchazeke impela sithuleke silale ethi hayi lento le kwakuwusuku la sasuka la eThekwini saye ekhaya la engasuka sasikade sihleli nawe mfowethu eminyango ngasuka ngithe mangithi ngiyangena ngalendlini okwakukhona khona unkosikazi wakhe kusho yena ke okwakukhona khona unkosikazi wangihlangabeza ngokuthi nje hayibo baba kaSibanibani njengoba ungena nje njoba nje umfowethu uhleli lapha eminyango kade ephuma la ezothi asilale yabo awu meqala nje ethi uyaxoxa ke kanjalo kunyuke masisha kuthina ngoba phela kwakuwusuku vele sasihamba ngale nefro futhi yayikhona yabona lonto kusheshe nje ifro igroup masisha ichaza ithi hayi no lolu suku okhuluma ngalo phela mfowethu nawe uyalwazi siyalwazi ngempela lolu suku okhuluma ngalo kwenzeka kanje njoba ade ngixoxe kwenzeka kanje nahlukana eminyango kahle okushoyo ukuthi njengoba nanihlukana eminyango nje wathi mawuyongena ngalendlini wafika ukutshela leyo ethi kwaba njalo yabo yes ay sididekeke wathula naye akangasho wathula simbuzo wathulelani iminyaka emingaka ngoba phela wathulela nje kwakhona ngalelo langa ukuthi nje mawuthola ekhona lokho mawuthola lento ubuye semthani wabuya wena weza la endlini sikubiza sizobamba lapha awuzange usho lutho wadla wadla waphuma wayendlini salala kwamnandi mana lento uthi bafo lento uyithole nini uyithole ngathi efika ngesikhathi sihlukana eminyango naye yabo seqedile ukudla cha engakazi wasuka waqala endlini ubuye ukuzodla nje vele seyalazi useyitholile uthengene wayithola yabo wathula ke lokho akasakhulunyiswa na utshwala
ukade njoba ngisho yonke leminyaka mhlawumbe bamngamkhulumisa ke once ngibone ukuthi kunenkinga yabo njengendoda ebuye very active nje ngokuthi uyabo yena uyibhokolwane yabo so uzunaka unaka ubhokholo bakhe vutha exabana nabantu umuntu ohlezi exabana nabantu ukuthi yabo kunenkinga yayibona lonto so ke nje ke wawukuthi ke hayi ke wathi ke waqhubeka ke wasethi ke ngaphinda nami nami sengike ngezwe futhi khona sengike ngezwe ngabo sathi thina obala wathi hayi sathi cha khipha labo bantu phela othi uzwe ngabo ngoba sizosizakala izinto ezizodinga ubufakazi phela lezo sesizosizakala ke manje makuwukuthi kanti nawe uthi usuyitholile le ndaba ngoba uthi usuyitholile ukuthi kahle kahle ingane okhuluma esikhuluma ngayo la ingane endala uyabona uthi echaze ukuthi ingane yakhe le ndala lesisho thina sithi umngakho wona nalofazi ngoba phela wafika naye vele ekhulele wafika ekhulele wawumthole iphi ke wena mawukuthi la kade umfazi ehlalela la sasibabeke khona njoba ngisho nje mfethu lo umuntu osifazane bekumuntu othulelayo nje yabo manje kungelula ngisho nani ukukhulumana futhi mhlawumbe weqhawe lento mawuzoyibuka nje uyibukisisa nawe lento ithi lo muntu osifazane lento uthe mengabe ebona ukuthi umfowethu uqhamuka nestory esingaka and umuntu wakhe nange eza so vele umuntu wakhe nje beqale yakuyena nje ngenzeka aphinda abonane nobafu okushuthi yena makakhe sakhe istory esoba ngaphezulu kwalesi umfowethu azositshela lo yabo ngoba lesi ubafu seke wathi kumsikazi umfowabo ngaso but akangamtshela into eqondile so ukuze athi kumdidisa mbijana lo fikayo ngoba lo fikayo vele uyiplakele athi kumdidisa kakhulu akavela akhulume into ezofaka umfowethu bese ngcolisa igama lakhe iligqibe ukwenzela ukuthi ezothi vele ngeke aze ayikhulume le ndaba le kube khona le ngicabanga ukuthi mhlambe nani okwethuka nani ukuthi njoba kade sihlele eminyango nje kwecabanga nani ukuthi mhlambe nje wahlele eminyango nje siphuzela sixoxela mhlambe le ndaba seni ngoba sengibuya kuyena mina ngithi sengisuke ngabuya kuyena ukube nje mina ngiyanga lapha kuyena ngafika ngayithinta le ndaba wengeke yenze lento ngoba eyobe ngazilutho yabo exactly njoba ngisho nje ngithi nami ngokubheda kwami ngaya lapha ngayombuza kuqala kwafanele futhi le minyango yes kwangemnandi yes mase sihlukana le minyango usebona ukuthi hawu lento akade ngibuza yona manje njoba behleli kanje laba abantu abandawonye uyamtshela yabo yo kwanjalo ke kwathi ke cha ke masimbuza ukuthi hawu la usuzwe ngobani ukuthi uzwile wena uzwe ngobani uzweni ethi hayi ngibhulile ngayobhula kusho umfowenu shintsheke manje kungabe kusaba abantu ethi hayi ngayobhula wayobhula awucha ke siyayifuna ke leyo nyanga no yakhiwe ke udala into masothela lelisisa ya vele nje futhi kwakuvele kuyinto nje empica abadala hayi leyo nyanga sicha siyayifuna hayi ke kube umshikashika ke njoba ngisho kuze kube namhlanje inyanga iphumi ngize ngihambe mfowethu ngobhlungu enganginabo ngize ngihambe mina ngiye elokhunjeni ngihambe ngifuna la koSiyaliswati ngifuna inkantolo ngoba ngiyabona laba bakithi abangisizi ngibancenge ngibafonele bobabili laba fowethu lo kabaphakathi nalo mdala wakwethu ngibancenge ngibafonele bafowethu ngicela nizame ngoba niyakhuluma nalento ngicela nizame nisihlanganise nibe khona sikhulume lento ngifuna ukuthola iqiniso la lento yabona bahluleka mfowethu uphi lo mama lo umama ngaleso sikhathi njoba nina senishikashikana manje seyikhulunywa yinina lento uphi lo mkhulu lo mqambi manga usebalekile ngobani ngo2022 December around lapho ngoba ngazi mina ku Christmas ngithi kwaku 2022 ku Christmas ka 2022 wayengasekho yena wahamba ngawo noma 2022 noma 2023 mangaphusa kodwa nje ngahlangana nomfowethu la edrobheni ezohamba efuna ukuya ekhaya so sahlangana lapha eThekwini wafika esitolo lapha ade ngisinaso lapha eThekwini hayibo mangibuza mina iziphi ingane kwenzakalani ingane uzenze njani uthengelile kwenzakalani ethi hayi ingane ziphi zona ngithi ingane zakho ethi hayi ingane sezahamba nonini ngipho ababuyi nipho kanti ku Christmas abazothengelwana ethi hayi unina wahamba nabo wathi ngeke ngiphinde ngibabone ngikhohle ibona hawu ngithuke ngaleso sikhathi ngoba ngangingazi ngithuke ngaleso yini emhambisi isizathu measure ngoba besebuyile ekhaya sebehlala la sebehlala la so angazi hayi ngashiya kanjalo nami ngangapha ngoba bengeke ngifike la njoba esekade esebuyile inkosikazi ekhaya sebehlala la bengeke ngifike mina la kunogazi lami la kunabo ihlobo nabafowethu
yabo bengeke ngifike nje mina kuhlale kube kuhle nangu ngiyambona wehle enyuka nonkosikazi lapho ukhona nje unkosikazi wakhe ngingazi lutho yabo yo kwaba bhudubhudungizwa kuthiwa hayi usahamba manje njani nomfweni asikho right ngeke sikwazi anifonelani ngathini njoba kade ngisathi ngiyaxoxela nje ukuthi ngibese ngisuka ngazama indawo ezongisiza emva kokuhluleka kubafowethu laba abadala ababili ukuthi bengisize ngoba lo mdala wabuya lo wakwethu wabuya wazothi hayi no ngeke mina ngithe ngithi ufikile le ndoda la ngimbizile ngathi ngithi ngiyayiqala le ndaba kwamana wangithuka nje mfowethu sixabene kabi nje wangithuka kusho lo mdala kusho lo mdala wathi umane wangithuka nje wasuka hamba lo abaphakathi hayi kusho ukuthi wakhetha ukuqhelanisa hayi wagcina eseyeka kanjalo ngathi mina ayikulungile ke bafethu kusho ukuthi niyahluleka kusho ukuthi niyahluleka yabo hayi ke ngazama ngaphuma ngaza ngena lapho siyaswathi ngizama indawo mhlawumbe ama small court ngangeke ngizokuthola khona ama family wena kade ufuna ukumbiza kuhlale phansi iqedwe exactly hayi nje eyiqiniso yabona ukuthi kwenzakalani ngoba ayikho into akakutshela yona ephathekayo so ngihluleke siyaswathi ngize ngofika lapha ngako point kuthiwe ngiyalele kuthiwa kune court engala mangifika lapha nayi ngizame belichithe udaba ukuthi hayi ngeke udaba lomndeni lo yabo kwasho wathi hayi kusho ukuthi ngizame nje ke ukuthi ngilibhalise into senkulu kakhulu nabavu ukuthi nibuyelane nomfowenu nje niqhubeke niba bafowenu nomfowethu ukuthola iqiniso before sibuyela ukuthola iqiniso mina ngiyalifuna iqiniso ngifuna iqiniso nje kahle kahle into engifuna ukuthi mfowethu njengoba kusukela kuleso sikhathi nje ubevele mfowethu eqhubeka ebaxoxela abantu uyayizwa la ubevele eqhubeka exoxa ngoba akekho umuntu ongayazi lena kahle kahle wena udume njengomuntu owalala nomfazi kamfowenu wazi wathola ingane uyabona lonto yo manje nje mfowethu inkinga kakhulu lento empilweni yami abona 2025 nje wonke mfowethu ungihlukumeze kakhulu angifuni uqama ngoba bengilongizama kangangokuba lapha la ngangikhona ngaze ngathola ilokhunjane bangenzela ke intwana yokuthi sihlangane naye la babeka umhla ka5 March 2025 ngaya ngayeza ngazomseva ngencwadi la kwathiwa ngawe emaphoyiseni sazomseva ngencwadi ngaye emaphoyiseni samnikeza incwadi wafika ngawo umhla ka5 March wafika khona lapha wafika sishuthi singakangeni wafika mfowethu wazenza umuntu ose understanda yonke lento wafika nje wathi hayi manje la ukuthi yonke lento nje lento esizelelana kahle kahle sonzana nje lana yabo ngithi mina ungabuza kumina sonzana ngoba phela wena umuntu osibekele wena umuntu ophethe lonke iqiniso okufanele ngabe uyachaza kufanele ngabe wena usalanda ngisho loyo mama lapha ekhaya mawunendaba nomfowenu yabo nendaba nokuthi ke nomkakho nezingane zakho ukwazi ukuthi izingane zakho kwenzakalana ezinganeni zakho yabo ethi hayi ukuthi nje ayikho lento ayisekho ukuthi ayikho lento mina into engingayenza nje mhlambe ngempela nje ngingakhipha ngisho imbuzi ngikuhlawule ngikugeze yena ozoyikhipha usho yena kusho yena uya understand ukuthi wrong ngithi mina okay mana ke mawusuke uzokwenza ke lokho ngiyakuzwa ukuthi uzokwenza iqiniso layo yonke lento njengoba ukade ukhuluma ngayo phela kubantu sizolitholaphi uyabona ngoba phela mina mangila ngihamba khona nje uyababona nje abantu abangazi ukuthi uyabo bakhona abayaziyo ngami uyabona sizolitholaphi lelo qiniso wathi hayi ke namangazi ke lapho ukuthi sokwenza kanjani ngoba namangazi hayi ngathi ayikho nami into engizokusiza ngayo ayikho into engizokusiza ngayo ngoba phela into esifuna la iqiniso wena ngathi mina khipha leyo nyanga yena bafo uthi uzokugezelana ngingangimbuza lokho uthi uzongigeza ukuthini ngambuza lokho uzongigeza ukuthini yena uzogeza ukuthi kahle kahle wakuthela ngehlazo uzongigeza ukuthi wangithela ngehlazo kodwa manje but egcineni kosuku ngoba ukugezelana phela sobe sisodwa lapha ekhosini abantu laba bazobe bengena ingakho sengize ngadecide ukuthi nje angizama ukuthola ilokhu njani no webafo ngicabanga ukuthi isitolo sakho siyezwakala mfowethu ngicabanga ukuthi mina mhlambe njengamanje asiyamzombheka hayi kulungile mfowethu ake siye kombheka mbukeli udaba likabafo lezwakala liclean so ngicabanga ukuthi mhlambe ukuthi kube yinto mfethu elokhuzayo evezelwa izwe lonke even nabantu la bekuyibona abakholelwa lapho kulonto ngoba babekade betsheliwe mhlambe kuyohamba ekhambe kugcine kufinyelela kubona kuhle ke ngoba akukhulumi yena ukhulumile yena niyamuzwa uchaza story from the beginning but njengamanje siya kuyena umuntu umfowabo
ukuze naye ekhuluma ukuthi lento wayekade eyithathephi aphinde asichazele futhi kuqhubeke kuye phambili. Cabanga ukuthi yena umuntu ozosilapha kuphinde kulapheke nalabo bantu mhlawumbe abanyokoloza ubafo ngehlo elibi mabembona ngoba nakubeyitshela ukuthi mhlawumbe waphuma umfo wabo ngemuva. Ake sihambeni siyobona ukuthi kuhambani. Abantu la akahamba khona noma abantu mhlambe bangasekhaya kini banokuthi lento wayenza ngempela lo uthi wena wayenza, uya understand, so uyafisa ukuthi ageze igama lakhe, uyabo. So uma kuukuthi kuneqiniso elidlula lelo nawe uvumelekile ukuthi ungabeka lokho mhlambe okubekayo ngoba inhloso yakhe enkulu kakhulu ukuthi niphinde nibuyelane nje nibe abafuni ngaphandle kwenzondo nokuxabana, uyabo, nokubekelana izinto enhlizweni, uyabo. Angazi ke kwena Mbovu ungakhuluma mfethu wena ukuthi ubona kanjani lokho futhi esisisana nami yeah but the way okufuza ngakho mina umfuthu ulivule icala enkantolo ngezinto sahamba naye sakho mhla ka5 ushilo futhi yes sahamba sakho kwase ukhoxisa icala sakhuluma ukuthi hayi kuncane ngikhoxe icala yes sesenjani abese sihamba sibuyiso kunisana izindeni la khoxa okay nabuya ke nakhuluma isikhathi leyathi singabikho ukuthi sihlalele phansi lo njengasekhaya ukungazisa kusengazisa ukuthi ngoba ngaso khuluma ku TV nje so mina kwethu isiko lami lengivumeli ukuthi ngikhuluma la alekuvumeli lengivumeli isiko lami alengivumeli ukuthi ngiyokwenza ngaleyo ndlela isiko lami alimusho lokho isiko lami isho ukuthi uma ngabe ku for any happen uma ngabe kunenkinga ekhaya ngihlala phansi njengomndeni ngoba nakhona ukuyokhuluma ngokwenkantolo umthetho usukuvuma ukuthi hamba enkantolo kodwa uma ngabe kuvuleka iyangigunyaza leyo angizumva yeah ngicela ukubuza nje njengoba usho ukuthi isiko lakho likuvumela ukuthi kuyohlala phansi njengoba usho ukuthi sagcinana nawo ngomhla ka5 sikhuluma njengabantu kusho wena uthi uzoza uzafona wathi uzafona next week noma ngaliphi isonto elilandela kusuka ngaleso sikhathi ukuze sizokhuluma kwabambaphi njengoba sekuze kwaphela unyaka uMashi sikhuluma ngawo ngonyaka odlule ubambe kuze kube manje umbona ngeke ngize ngisho ukuthi kubambile ayikho kodwa into ebaluleke njengokuthi inhloso yami ibikho wona imali sibonana mangabe kunenkinga ekho emacoleni ya besibonana emzini abantu mawusebenzisweni kanjalo ngikona ke lokho engisakufunile mina ngoba ngikona lokho manje masibonana la emzini abantu kuba sengathi mina abantu ungibingelele wena mina ngeke ngikwazi ukuthi ngingavumi mina wena mangibingelela siphakathi kwabantu kodwa lapha abantu bazobuka ukuthini akusho ukuthi usamxolela yabona kusho ukuthi usangixolela yena yabo hawu ngcono sebe right kodwa kusho ukuthi usamxolela webhayi wazi kahle wena ukuthi thina nawe njengoba lento imile nje ngilonge ukutshela zonke izinsuku ukuthi ngiye ngifone ngikhala kuwena angizange ngifone emva ka March 5 ngikhala cha sengiyasho nje angisho ukuthi date sengisho ukuthi emva kokuba sikade sihlangene nawo ngoMarch 5 angizange ngikufonelani ngikhala nje ngingakhuluma ngakwazi ukukhuluma nje ngikhala njengoba ungazi ke ngoba wena ngeke ukhohle into enjalo mfowethu yabona nje usho yabona mfowethu mina angisho ukuthi mhlambe ngithi very important ukuthi kube nobudlelwano phakathi kwabantu abalambanayo mfowethu. No, kulungile uyabona kodwa ke nje ngikutshele kahle lapho. Ngani ngoba uyayazi lento ukuthi
into owafika nayo kumina ihambe kangakanani from 2019 mangaphosisi kuze kube ngizoyithola mina ngo2024 ibingahleli lento ngakutshela even nasemday ngakutshela ngathi akukho ngisho yedwa umuntu wangakithi engimfonelile wathi akayazi ngisho kwenzekalayo ke mina njengoba ngihamba nje mina ngihamba la kubantu ngiyayibona ukuthi hayi phela nansi indlela abantu abenza ngayo nansi kodwa Mbuva ungitshele mfethu uyalokhuza uyakholwa ukuthi ngempela lonto owawuthi ubafu wakho uyenzile wayenza ngempela uyakholelwa enhlizweni yakho awukholwa kodwa ukuyithatha iye kwabanye abantu ubona ukuthi mhlawumbe kwenzeka ngotshwala mhlawumbe noma kwenzeka ngenhloso yokuthi vele wawufisa ukuthi abantu bakwazi ngoba kuyikona uyabona ukuthanda kuba nzima nyana kakhulu mawuthi uyithatha uyise kwabanye abantu akwenzeka ngoba akekho umuntu mina engithi ingathi mina ubani nje ngafika ngasho ukuthi okay mama nama ucamanga ke mhlambe wena bayithole kanjani ngoba if kunana abantu abakhona la njengoba silana ngomlando abakhona la nje labo ohlala nabo nje la bayazi mina nomlaphi nabangala kwethu ngale kwami kaMashu esayidini la kaMashu bayazi mawucabanga nje wena kanti babe ngakuye beyithole ngoba phela wena wedwa umuntu omnini walento sonke lesikhathi even kwamina bengayazi engabe ngithi ke mhlambe kwamina ngase ngihle ukuthi hayi ukuthizwa kuthini yabo wedwa ngoba bafuna yabona into ethinta unkosikazi noma umuntu obaluleke kakhulu kuwena kunabo bonke abantu iyazinyelisa inhliziyo zabantu lonto umuntu angagcina enyanywa ngempela ukuthi ulala kanjani nomfazi kamfowenu ulamani uyabo ukuthi ngempela makuthiwa kini kongubani kunabantu abalokhuzayo abaneqiniso bazomnyanya umfowethu bemnyanyela ukuthi lento mfethu iyihlazo ngokwami uyibuka uyabona mina ihlazo khona engasakhuluma hayi ngokwakho kuyibuka ihlazo noma ngathi uyibuka ubani exactly bafo exactly ngizongithi yeah ihlazo noma ngathi uyasho kodwa nawe Mbovu ukuthi awuyikholelwa lento wayizwa yebo kodwa uyikholelwa ngithi ukuthi mina Matomela ngifuna ukuthi ulokhuze mhlawumbe makuukuthi umfowethu kunomuntu owakutshelayo lento ukuthi usibani bani mhlawumbe umtshela ukuthi hayi lento mina ngayizwa ngobani uyabo ukuze nalowo muntu ethathwe ezobekwa la ukuze lento izokwazi ukuthi ilunga akuyona impilo leyo ukuthi ningathi nilamana kuthiwe phela mhlawumbe izinyanga eziwu2 anikhulumisananga mfowethu nilamana wesiphathi bavuseni badala manje balekile namhlanje i1 iqiniso phela mfethu yabo iqiniso lizosetha free siyaqhubeka nempilo siphila njengabo bonke abantu yabona nje iqiniso awukwazi ukuthi ungahlala nento ngomfowenu kodwa ubungayibekile olibalo ukuthi okay nansi kuthiwa yenzeka kanje noma ngayitshela ubani uyabo ukhetha ukuthi uzwane naye lowo muntu makuukuthi umuntu nibe right naye kodwa ungazwani nomfowenu hayi ngeke mfethu ngeke izilunge kanjalo into nje ezosenza abantu ngubane ngizwa kuthiwa wena wathi ngelanga lecala wathi lento asikho isidingo sayo yonke lento yavalwa but wena wakhuluma igama elithi mekufanele umhlawulo uzomhlawula noma ingembuzi mekufanele umgeze of which ke manje mina ngizibuza ukuthi mawuthi uzomgeza ngembuzi umgeza ukuthini ngoba wazi lutho uyabona ukuthi uyabona nsizakile ubona ukhuluma ngokuthanda sisilahle yebo kodwa Mbovu khona kangifica silento engifuna ukuyisho yeah ukuthi zikhona izikhathi okuqhamuke ubone ukuthi nami uyangazi ukuthi nama ngiyabona lento kodwa ngoba kwangifica lokho yeah ngiyabona futhi ngiyabona kodwa ngeke ngigijime ngehle ngenyuka ngihambe ngizama imizamo ayikho kodwa mina wethi imizamo uyabo iqiniso phambili uyabo ukuze nawe Mbovu ugezeke enhlizweni kuwena nomfowenu agezeke enhlizweni uyabo kungabi khona umuntu osele nonqawo khona enhlizweni ngomunye ekubeni iqiniso liseyinhlizweni zenu ukuthi nje kuphuma iqiniso ukuthi hayi no webafo lento le kwaba yimdlinzo makuukuthi kwaba yimdlinzo makuukuthi into engayizwa ngomuntu ngayithola kanje kodwa nje kona ngoba hayi ayiphatheki yona
ngiphathile so ingakho nje ngithi umfowethu ngoba ayikho into engangafike ngiyiphethe kanje ke ngikhombisa ukuthi hayi no kodwa ke phela angiphathile yafika kuwena ifike kuwena kangaka ngabantu abangaka kuwena ngoba nawe awumananga nje wayithola emoyeni nje yafika shosho yafika ngabantu abantu abangake yafika ngabo kubona ngoba ilapho la sizothola khona iqiniso abantu abangake kwathiwa kwenziwe njani ukuthi kwenziwe uyena kwayo nje ukuthi okay kunento enje eyenziwa usibanibani enziwa umfowenu kumkakho kodwa mhlawumbe ngeze kwakashiwo kuwena mhlawumbe umuntu wengane kwangashiwo kuwena kodwa omunye umfowenu ngendlela eyafika ngayo mhlawumbe kwangashiwo kuwena usho ukuthi wayithola kanjani ke mawuthamba kwangasho mina asikho isidingo ukuthi ngaze ngichaze ngoba ngiyafana ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikubisa lo muntu ngithi kodwa Matomela kuyiqiniso ukuthi wayesangomeni mhlawumbe noma umuntu oyinyango wakutshela lonto noma mhlawumbe kwase kugudluza nomfowenu ukuthi angaloko eqhubeka nalento uyabo ake ngisho omunye umuntu ngenzela ukuthi ezokuphuma kule wena akekho umuntu impela direct ongathi mina hayi nangu uba mhlawumbe washo lento kwaba yimdlinzo ngokubuka mhlawumbe izinto ezithize nawo wawuzibuka ngaleso sikhathi wasubuka ubona ukuthi mhlawumbe ngenze noma mhlawumbe kwaba uyena unkosikazi wathi uyabona njengoba kunje nawo amankosikazi phela into ekanjalo yazenza ngithi mina into zakithi bengiyithanda ukuthi zikhulunywe ekhaya manje ngiyabona kona ukuthi hayi ibhizi-ke naye kade singivike siyifikile iyona impela ngoba inkinga kade siboze siyifikile yazi inkinga yini iqiniso mfowethu iqiniso uyabona konke nje njengoba umfowethu ezama ukuthinta leli side likankosikazi konke lokho sengibaxoxelile into eyenzeka njalo yazi wentazeni mfowethu yabona into eyenzeka yonke ngiyabonga ngikuzwile from the beginning angiyithandi yes from efonini ngikuzwile ukuthi uthi awuyamsana siyenzeka kodwa angiyithandisisi kodwa mbovu angiyithandi mfowethu futhi ngendlela engayithandi ngayo kodwa wembovu yazi ukuthi yini into eyayosiza la yayosiza lento ukuthi ukube kwasiqaleni umfowethu eqala eyithola ayihambanga lesikhathi eyasihamba yasuka nje la kayithola khona emaneze kumina njengomfowabo lo akenza ukuthi engayithandi ukuthi ihlazo lakini wangalikhuluma nomfowethu walifihlela umfowenu walitshela abanye angazi kwabanye kodwa mbovu mina mfethu into engiyikhalela kakhulu ukuthi mfethu ekhaya bathi uma bengasekho abantu abafana noma nobaba ebese ingane kube ngathi khona ukukwebhana okukhona kuzona okuyinto mfethu engekho yinhle sidalo uyabo mina mfethu into engiyifisayo phakathi kwenu ukuthi kube khona mfethu ukubuyisana nayi into kuyiyona engisukumisile ukuthi labantu bayalamana uyabo so abantu abalamana mfethu ukuxabana kwabantu abalamanayo akukho kuhle yabona mbovu singakunyathela kokunye ukuthi kwenzekeni kanjani singaloko sibuyele emuva but mfethu okukhulu kakhulu ukuthi kube khona ukubuyisana mfethu ukuthi kube khona ukubuyisana ngeqiniso kungabi khona that is why ngathi umfowenu uyiqala emuva ufuna ukuthi noma kuba khona ukuxolelana but kungabi khona into esele enhlizweni ethi umfowethu mina wangenza ukuthi but asikhulumanga uma kuukuthi mfowethu kumele kube khona indlela yokuthi nikhulume njengabafowenu ngiyakucela mbovu uma ukuthi iyasethwa lonto ukuthi ngosuku ukuthi kumele yenzeke nisukumelele phezulu yenzeke ngoba wena into okhala ngayo leyo ukuthi ehlangalaleni into zakini kwasha kwacima kwavutha so ngiyakucela mfethu uyihloniphe lensizwa yakini ngendlela eyenza ngayo ngoba ifuna ukuthi kube khona ukulungisana egcineni kosuku uyabona kodwa nje engicela mina ngizocela ukuthi ukukhuluma sikhulume ngani ngoba lokhu nje akakushoyo akekho umuntu okwaziyo yabo akekho umuntu okwaziyo mina abantu bazi ngalendlela abazi ngayo njengami yayibona so ukuzwa yena ezikhulumela ngalendlela akakhuluma ngayo ngoba indlela akakhuluma ngayo njengoba ngoba esho nje ethi mhlambe naye lento akayithola wayithola ngesinxele noma wayithola ngendlela eqondile kodwa kwawukuthi lokhu njani kwawukuthi yena wayihambiswa iletha kumina yabo konke lokho kufuna kuhlalo libala mina kunabantu ngingakwenzela isibonelo nje uyabona
mina ngifuna nje ukudlala ngayo mfowethu. Yabo ngakwenzela isibonelo nje mfowethu. Uyabona kulendlu le ngikutshele la. La kulendlu le. Kunodadewethu la. Uyakwazi lokho. Akangikhulumisa akangifuni ngimazi kahle ngikhulwe naye ngithi uyangazi. Ngikhule naye akangifuni noma ngibona udadewethu lo wala endlini. Uyayizwa leyo ngiyakhela nje akufuna ukuthi alukho ulwazi olutheni ongazifuna kodwa ngikwenzela isibonelo ngumuntu akade esikhule kowakwethu uzalo uanto lama ubehlala kwethu nawe nami sabandawonye naye yes sidla naye umcuko ekhaya lo nje wala endlini ngiyaxoxela indaba ukuthi nje mina naye nje ngoba kwakutshengisa ekuqaleni yena ukuthi nje lento uyizwa ngalendlela akayizwa ngayo nje mana uyayibona yena ukuzondela ukuthi uwenza lento phela wonke umuntu khona abanye phela bazamayo ukuthi yabo ngoba sekukhulunywa ukuthi umuntu uyakuphela kodwa ubone ukuthi hayi nami manje njengomuntu othanda iqiniso mina ngifuna ngangizwane nawe nami manje ngingahlangene nalo kodwa umfowethu lo awukahle mina njengoba ngazi nje mina ukuthi angiyazi angazi lutho nje yonke lento bantu bayazi kusuka umuntu besihlala la sonke yes sonke nomfowethu nabantu abahlala la kusuka umuntu ohlala la efike ezobuza kumina kanje kodwa mfowethu wena shoshobile khona igama abangibiza ngalo kodwa wena shoshobile ngempela awuyenzanga ngani le uyayizwa le nto uthi ibhlungu kanjani uyambona umuntu uthi akazi uyabona kwenzakalani lapha the day nje owafika nje wangibuza lokho angizange ngilale ngalelo la yabo enkwaphoqa ukuthi ngingalaleki zonke lezo nto ngamfonela ngikhala yes kubhlungu nje ukuthi umuntu ngibuza ukuthi ngempela wena uzange uyenzani lento kaxaka umuntu ohlala la uyayizwa lento ngisho kodwa ekade sihlala naye nomfowethu sonke siphuzela nje engisaphuza nami nje yabo siphuzela kumnandi yebo mbovu Ithemna wendaba ezithi abuyena umuntu ophuza ukukhuluma no kulungile bafethu asenzeni lento ngoba vele ngesilo sikhuluma sikwazi ukuthi siqhubeke nje nodaba ngendlela kufanele siqhubeke ngayo mina indaba zokovela kuma-TV lezo bona angishayisana ngiyayihlonipha mina mbovu lento eyisho ngiyahlonipha ngiyakuzwa lokho mthetheni kodwa mina uyangibona ngila and nginenkinga enkulu ebhekene nami engangayazi iminyaka efike nawe so kumina ngeke uzukwazi ukusho lokho mfowethu mawukuthi ke kodwa uyangicabangela uyabona noma nami uyangazi ukuthi nami angifanele ngibe umuntu la emhlabeni noma ufethuba mfethu nange ufuna ukuphefumula mfowethu ngiyacabangela ngiyacabangela lapha ukuhoxisa lento ayikho into engizoyihoxisa mfowethu engizoyihoxisa into esizoyenza manje ilento esizoyenza ngoba uyazi lento senzani sibuyisela back kulabantu lezi zinto engixoxela zona azizi zenzeki kuwena uyabo zenzeka kumina manje wena usu right wena yabo mina sezenzeka kumina lalela sezenzeka kumina nabantu yabo so manje into ekufuna siyenzela kufuna sibuyisele back emphakathini lo ongazi ngalendlela uyayibona nanokuthi nawe kwawena njengoba wena njengoba kwamanje uthi awazi kwakuthi uyaphuma kanjani ukuthi izifike kuwo wonke lo muntu owangakithi so nawe ngeke ukwazi ukuthi ungahamba manje uthi uhamba ubheke ukuthi ubani wathola kanjani hayi leyo nto ayikho utshela umuntu ngawani yabona lento asiyenze formal kanje and then sidlule kuyona finish lokho ozobe ukushilo ngizobe ngizokumukela mina ngaleyo ndlela ozokusho ngayo kube kuphelile kodwa mfethu ngicabanga ukuthi niyakukweleta abafethu ukuthi ke nihlale phansi njengabafowenu lokho mfethu lokho ngicela ukukutshela mfethu ngoba kuningi nangu mfethu ngicela ukukutshela yes ngicela ukukutshela anginankinga nakho yes anginankinga nje mfethu futhi ekusho nobani uyakufisa lokho kodwa mina ngicela ukukutshela into engeke ize yenzeke leyo ubani ongayimbangela ukuthi ngenzeke uyazi yini ubani ongayimbangela ukuthi ngenzeke ithina asihlangene thina uyakwazi umhlekiseni lokho uyakwazi lokho yes uwazi kahle kwethu nje ngimtshele ngeke kwethu njoba sibathathu uyazi kuyahlaleka sizobathathu sixoxe indaba ngasho nini ngaqala nini ngifona ngithi awu uzanini ngeke okokuqala ngingakazi nanokuthi kukhona inkulumo kanje ngafona bese ekhaya babe lapha ngafonela umfowethu omdala ngathi mina uyazi la ngifuna kanje sihlangane la sike sikhulume nje ngikhuluma ngezinto zasekhaya yes ngifuna nje mfowethu wathi okay mfowethu ngizofonela umfowethu
wabuya ngakusasa ngangisebluff wabuya ngakusasa yes uyazi wathini mfowethu wathi ngimfonelile umfowethu uthe hayi leyo nto akayingeni yena ngeke yenze umfowethu omdala lo kamanje ngeke yenzeke wathi futhi nami ngiyavumelana naye ngeke siyenze leyo nto wena hlala nomndeni wakho yebo njoba kutshela ngithi ngeke izenzeke ukuhlezi uthi uvimba ngala kuphume ngala uvimba ngala kuphunuluka ngala into leya engeke izenzeke yabo leshe umfowethu ubanika wathi uhlala nomndeni wakho umfowethu omdala umfowethu omdala uyena usho wangavesho lo yena noma wathi ngizothi uyena wesethi wena kulungile hlala nomndeni wakho kodwa wathi nje uzamile angeke ngiqinisekise impela lo ngingazike noma usho mhlambe iconversation yayi kanjalo kodwa ngeke ngize ngikulethe kuyena ngoba kwakuphuma kuyena kodwa mina ngangade ngibe request ukuthi akafonele umfowethu bese sihlangana wathi hayi umfonelile wathi hayi ngimfonela ngoba wathi kumina hayi ngisazofonela kwangimangaza nako lokho umuntu omdala wathi hayi ngisazofonela umfowethu ngizwe ukuthi siyavumelana naleyo nto oyishona umuntu mhlawumbe bese ebuya usethi awuthe umfowethu hayi ngeke yenze naleyo nto nami futhi ngivumelene naye kwazi ukuqinisekisa nami futhi ngivumelene naye angeke thina size siyenze leyo nto nawe wena hlala nomndeni wakho inkulumo ephuma kuyena umfowethu omdala okay so mina ngifuna ukuthola mfethu ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu omdala ngabe ngesayidini la kamama noma ngesayidini la kababa mhlawumbe ngoba into enkinga phela manje sekuyinini nibazali imbovu la uyabona ukuthi umzali weni nina yes that is why uma kuukuthi ihlula nini ukuyilungisa kuphelile that is why ngila mina mayihlula nini sekuphelile ngoba kungcono makuthiwa khona uma uzokwathi abantu abamake nize la ke hlale phansi uyabona abe phakathi nendawo manje mangabe seyinibazali nina wena uma wakho ubaba wakho wena so nabafweni ngokunjalo futhi uma wabibona ubaba wabibona uma kuukuthi nina nihlula ukulungiswa into ebizili kini ngoba phela nina nibizili kini nobathathu ilikini alikho ngaphandle kweni ngoba uma wena nobabona kasekho so uma nihlulwa nina shuthi nina kahle nibantu ababulala ilikini uma nihlula ukulungisa inkinga zakini inini nilwisayo niyalibulala akekho bafu umuntu ekumele abe yilokhuzana inkomo edla yodwa ahambe le ebe nabafowabo omunye uhamba le omunye uhamba le nibe niphume esweni esodwa uyobulawa abantu la ihlazo kanti mina ekugcineni kosuku naba abafweni ekumele basondele yabona ke la umfweni uyobulawa abantu lapha abantu la edlala abantu kufana abancane uyobulawa abantu umfweni lapha sekumele kuthiwa kwenza umcimbi okulokhuzana okuhlambuluka into ezikanjalo imicimbi ebhedayo umuntu akasekho ukhona umuntu emhlabeni ikhona indlela ukuthi ngabe niyabuyisana kodwa nibuyisana usuku lokufa kwakho uyalazi awulazi usuku lokufa kwakho uyalazi akalazi namhlanje singahamba la usalubulawa abantu singahamba la ginqo imoto ashona kodwa bese la kufanele ngabe nilungisile inkinga zenu naziyeka ngoba uyilo nalo ufuna ukuveza enhlizweni yakho ubuhlaza bakhe yilo umunye ufuna ubuhlaza bukaze buphasa noma inini khohlwa mawuthi abone kakhulukazi mawuzazi ukuthi mina ngikuhlaza mina ngifuna umuntu odlalela kimi aphasi ngoba ekugcineni kosuku niyazalana vele ubuhlaza ufuna nibe nibeke phansi ungabenza lezi insizweni zakweminye imizwe ubuhlaza but masawukini ubeke phansi ubuhlaza uthatha ubeke la phansi ngoba abafweni lapha yebo ngikutshela nje mfethu mina ukuthi isikhuluma konke mina ubuhlaza nje ngikho hlaza ngikhuluma angisho wena bafu ngikhuluma nje ngani nonke ngoba ngiyayazi bafuna nami ngizalwa nabantu akuzingumfana nami ekhaya bakhona abafowethu khona into enike nisimani ngixabana kuyona nawe nami kungivuka ubuhlaza ngibhalansa kodwa ngibe ngibona ukuthi i-wrong lento engiyenzayo kodwa ngibhalantise ukuthi ke ngidlale lo kanti kuyafuna ukuthi uthobeke kanti kwesikhathi kumele ngibuye ngehle kuyafuna ukuthi uthobeke ngoba kube kukhona nje ukuthobeka ukuthi mawuwedwa uthobeke ubone ukuthi no lapha akuhambanga kahle ngaba sikho la manje yabo ila manje ngikhuluma ukuthi ngaba sikho ile nto ke ngilwa nayo nami bafu ukuthi egcineni kosuku abazali beni nina mayihlule nina mbovu hayi matomela mayihlule nina mfowethu kuphelile ahlalele kamasho kuphelile awunamfowenu awunama baba kwazi ngani zakho kwazi ngani zenu ekugcineni kosuku ubafuna ingane zakho nengane zakho ngeze zihlangane kwayizona ngoba enye iyothi ngeke ngize ngizwane nalo ubaba walo wenza ukuthi kubaba sekuphelile sebenza ukuvikela nje ingane mfethu ngoba buka nazi lezi zindala mina lezi zami babona zingaka ngenza sure kodwa angifuni nje zazi ukuthi kwenzakalani ukuthi zingizwe mhlambe ngibhavumuka lapha ekhaya ngikhuluma ngithi hey ubaba omdala wenza ukuthi yangithi yabo ngoba kufanele sibavikele lapha yabo le ntwana inkinga ezikhona mfowethu ubonde yabona la le ntwana zakho mfethu kumele abe clean ubafo kuzona kumele zazi ukuthi ubaba uphakathi makubaba uphakathi lo ubaba omdala ngaphandle kokuthi wena lokuchaza ukuthi lo ukuthi ngoba ziyomzonda and bafowethu ngiyanicela bafowethu ngiyanicela newethu ngiyakucela mfowethu uma ukuthi khona indlela engenzeka ngayo
ake nihlale phansi mfowethu ngaphandle kwamakhamera ngaphandle kwe-TV ngaphandle kwanihlale nodwa niyikhulume lento uma ukuthi iyaxaka niyikhuluma nodwa nibizwe nombane nemthembile ahlale phakathi kwenu akhulume naye kodwa leso siyabonga lela mhlanje ngoba uyabona ngingina lento okuningabe vele efuna sikhulume ukuhlangana ethi hayi khona abantu esebengenelele ngithi mina ubani abasebengenelele ngabe ngitshela ukuthi khona abantu mhlawumbe ukuthi obaba anginaye akekho ubani ubaba osemndenini umuntu oqala nje ungifikele mhlawumbe baba semkheleni we angimazi nalo ukuthi wakhapha washona anginaye nje ke mina into nje emqondweni anginaye futhi ke vele mfowethu mina TV ngathi mina ngithi ngifuna ukuthi ibuyele la ivela khona ukuthi njengamanje bafo inhle wena Mbovu ngoba ikhulunywa umuntu ongakwazi wena ongamazi futhi nomfowenu ungifonela umfowenu ngoba naku inamba ku-TV show yami iyavela ngicabanga lokho wangifonela angimazi angikwazi ngiphakathi nendawo mina ngikhuluma ngento engingayazi but ngiyithatha ngendlela engizwe ngayo uya understand bhuti kodwa Mbovu ngiyafisa mfowethu niba abafowenu nibuyelane nibe grand man hayi kulele kubona konke lokho bayakwazi ukuthi nje kwaphela bane pride mfethu bane pride akekho umuntu ofuna ukuthi nje azehlise abazehlise mhlobo ngafika ngake ngitshela ukuthi bevashela umfowethu bafike bazokhuluma hayi ngazi babe nani nabo bakujabulela lokho kwathi ubethu uzofika lapho hayi ngikhulume kanjani wathi into ebalulekile ukuthi izinto zonke zehlele ngezansi uma kukhona okwenza ngathi futhi kubalulekile akusile ukuthi Mbovu njengamanje ngathi uyabona ukuthi lento siyikhela phezulu asiyikhulumi yonke ngokuhlonipha wena futhi nakhona mina ngihlonipha wena ukuthi wena ufuna ukuthi yes awufuni ukuthi indaba zakini ivele kanjani but uba usixoxelile yonke into and bekumele ngabe siyakubuza yonke lonto phatha sikwazi ukuthi sikubuze ngoba ubekile mfethu ufuna sikuhloniphe phela ekugcineni kosuku you understand kodwa mne wethu awuzame ndoda ukuthi nizame indlela yokubuyisana nomfowenu ngoba asikwazi ukuyikhuluma phela ngenkani mfethu uchaza ukuthi wena ufuni futhi vele impendulo zakhona ngeke uzube nazo more especially into engiyibonile ngithema ngithinta mfethu ifro ngithema ngikhuluma ngefro wambona ukuthi uyashintsha so ifro kabayakhe yes ngeke ngazama ukuqhamuka ngikhuluma ngayo uyabo umuntu ekufuna simfonele lento kufanele siyenze kumele siyenze igama lami ligcwele lonke izwi kumele siyenzile ayikho lento vela kayisho ayikho kayisho lento akayisho ukuthi isiko lakhe lami ayikho le nto ukuthi isiko lakhe alishuthi hayi kwangeke ngithi ayikho le nto mhlekuseni into engifuna yenzeke manje mina ngifuna kwenziwe sikhulume lento yonke lento oyikhulumayo lento uyabo lento oyikhulumayo ngifuna uyikhulume manje kingileyo hayi lento ezokwenza kodwa phela vele egcineni kosuku kuze kubuyiswana kumele kukhulunywe yonke into ilunge bese kuyikhona kubuyiswana manje nami kuzongenza mina yini engabinandaba nento nami ezongenza ngibe nethemba lokuthi okay hayi igama lami nami sengizokwazi ukuhamba emphakathini yini yena ngayifuni leyo nto baleke nalento engiyifuna kakhulu hayi angikuvumi lokho ngicela ukubuza ngingamane ngife angikuvumi phela hayi mekuya Mbovu ungakuthathele ekhanda lokusho umfowenu yabona iqinisile mfethu vele ngifile mekuya ngalapho ungakuthathi kanjalo Mbovu yabona bese ungalengusa umuntu wakini serious entweni yempini just ukla hayi kodwa yabona mfethu umuntu wakini ngisho ngazathi hayi fuseke thathe ngokuthi nje yabo lo uyangidakela kuphele kanjalo ngoba once wafuna ukuyithatha uyise kuthenini yabona ke asilimeze yetsheni hayi ke why uzazilimeze yetsheni kodwa ungasho ukuthi azilimeze yetsheni ekugezeni igama likamfowenu engabe nina nikhuluma lento ngoba lento ifuna umlomo but ayiwafuna amandla lento ifuna umlomo nje ukukhulunywa awunandaba nomfowenu kodwa yini ukhuluma kahle ngoba phela ukhuluma kahle uchaza kahle bafo ukuthi lento ifuna umlomo yes ngokwasendlini ngokwakwethu umfowethu mina uthi yahlula mehlo alikho ngiyakutshela ayikho uthi yahlula uthi kwake kwazanye ukuthi kuhlangana uyabona mina ngimdala ngithi ngibona ngimdala nawe umdala uyazwa la sidlali asisasidlali njengoba sihlelana uma ubona ukuthi njengoba sikhuluma nje serious adlali mina nawe uyazwa sibadala unengqondo nginengqondo uyazi mhlekusela ukuthi ayikho leyo nto akukho ukuhlala phakathi kwami nawe ngabe weza from mhla ka 5 March wazohlala nami wena ngabe useza ngisho lapha ekhaya uyazwa nginomfazi mina
wafikela lento ekhona igama lele la ewafika nalo ekhona wena wawungangezwa ngawo khala masango even ngokhona ekhaya lapha ungangitshelile ngisho ukungitshela ukube emhlekiseni unawo uNembeza uyabona ngicela ufake uNembeza manje mfowethu senze lento khona ngizokambela amanga la ngaphakathi yes ukuthi labantu laba yes mntaka manga ngithi ngisizeke manje uNembeza asuwenze kanje wenzele umfowenu la ngaphakathi khona uzokhuluma at least igama elilodwa positive nje kumina yabo mana mfowethu okuzoba isolution ngibona kuphi ukuthi leyo nto ayinasiqiniseko ngisho ukuthi ukuthini ukhuluma nje ubukhuluma nje akuyikho into into futhi ayinasiqiniseko ayinasiqiniseko baba awuyitholanga emntwini kwaba yimdlinzo ukhona umuntu owayithola kuyena noma ngalisho igama lakhe but ukuthi ukhona umuntu wangitshela mawuthi watshelwa yifro mawutshelwa umunye umuntu watshelwa umunye umuntu mawukuthi imdlinzo ngokubuka kwakhe izinto imdlinzo ayikho into exabanisa lokho kuyikona nje ukuthi hayi mina ngacabanga kanje hayi umdlinzo yami kwaba imdlinzo yakho akekho umuntu wakutshela ngoba sifuna sigeze negama lefro ukuthi mhlawumbe yiyo ngoba umfowethu uyasola ukuthi mhlawumbe yiyona eza kwena yakutshela so le kwakwe yakho ekwe yakho ngicabanga ukuthi ihlala phi bafo ihlala ukhombele komhlaba yalingana kodwa hayi sesahlukana akukho mhlawumbe bafika kuyakusho kwena okungcolisa igama lamfowethu ukuthi hayi umfowenu wenzile ukuthi izinto esekhaya mina ngembathisi hayi ngifuna ngivume leyo nto cha mfowethu hayi khona baba ikhona wayisho okay ikhona yakusho angifika nje ngivele emndenini ngifika ngivele emndenini ekhaya yebo kwayikhona ngisho umkakhe nomfowethu ekhona futhi mangithi ngiyangena endlini yabo uphuzela mangithi ngiyangena endlini awazi ubaba kabani ubefikele endlini into ezokwenza lapho ngangikade ngiceda kusuka ekhaya enxweni lade sakhe khona emzini kamfowethu nami ke ngisilani ngihlela ukuthi ngakhe edolobha ngazawethe ukuthi asowa khona lo nto ngathini uyabona nje kusiyana wangayithathela ekhanda wena njengokutshela ukuthi mina ithi ihlazo lakithi angikuthandi ukuthi futhi ngasha uvalo ngalendlela ukuthi usho ukuthi kuyacaca ukuthi kusho ukuthi ufuna sixabaneke nomfuthi manje mawiqala vele nizoxabana ngendlela okwabana iqiniso lento nje ufikile wakhuluma uthi uthe nje meqala uthi asinakwazi ukuthi sembathe ingubo nawe ngoba wena isikhathi esiningi libele indaba ukuthi uhambe ukuphuza amagcwala ukephi umfazi wakhe ngaleso sikhathi ekhuluma lonto ukhona kwenye into kwenyingi izindlu zigcine ekhaya wayesawadla amankwebevu naye wephuzile mhlawumbe hayi namanye ngisathinta ukuthi usathinta ne ngibona ukuthi yabona lento le ungenele endlini bayizovuka ke ihambele ngokusasa ibuke lento mangithi ngiyabona ulimele emphefumulweni ngaleso sikhathi ngiyibona ukuthi izangilimaza lento emphefumulweni angiyeke ngoba uzokhatha umuzi one nginamuzi two wa 3 ekhaya lade sakhe khona simsulu ngisenasho athayi angumnyathele ngonyawo lo
Oh, wathula nako kanjalo. Wafika umfowethu ophakathi ozalo babo phakathi zomdlalo. Wabona ngoba ngikhala nje emotweni. Khona impilo khona ngikhalelana. Wathi ayikhuluma nje. Manje angazi ukuthi ngithini nalo. Ngathi mfowethu ngibona ukuthi ngiyeke uma bekuthola mfowethu sokuba ikona ukuthi siyakhuluma sikhuluma kanjani ya ngiyakuzwa Mbovu uthi ipoint lokuthi wabuka indaba ukuthi awunawo umuzi wakhe wabuka nokunye but awucabanga ukuthi mhlawumbe mfowethu ukube kuthiwa into yakhulumeka ngaleso sikhathi mhlawumbe iyayizokwenza ukuthi kusheshe kulunge noma mhlawumbe iqiniso lezo sheshe livele ngoba ukhona nalo omunye futhi mhlawumbe mawuyibeka ukuthi mfowethu sekuvela inkulumo kanje nonkosikazi wakho ubavo ekhona ngaleso sikhathi just nje uvula uyibeke esithebeni futhi akubanga lula ne wawenza ngakho hey yayona izwakala ibhlungu wena Mbovu izwakala ibhlungu kodwa manje umfowethu naye uyibekile ngendlela ayibeke ngayo ukuthi umuntu la engicabanga ukuthi uyinkinga kakhulu yilo muntu wesithathu wesifazane engicabanga ukuthi mhlambe uyena umuntu okwafanele lokuhlaleke phansi naye noma mhlambe kube khona indlela eyenzakala ukuthi iqiniso liphinde futhi livele obala uyabo okwangenzeka mhlambe ubiza umne wenu ukuthi kunenkinga seyivele la noma ngaseyena umfowethu mhlambe umne wenu kube uyena umuntu oyiveza umfowethu ukuthi hayibo ndoda kunento kanje ake sehle siye ekhaya ake sibheke ukuthi mhlambe siyilungisa kanjani lento manje into eseyinkinga kakhulu ukuthi nalo wesimama akasekho futhi eduze and mhlamba ngazi noma ikhona nendlela ukuthi angatholakala ukuze lento kube into mfowethu nawe uzogezeka enhlizweni yakho nami nguwena ngingasala nalonto enhlizweni ngoba okokuqala ngitshele umuntu oseduze kwami engimthandayo naye futhi ongithandayo kusho ngamanye amazwi umuntu uthembekile kumina mengabe ekhuluma kanje but ekugcineni kosuku ubafowenu uthini uthi yena into awayeyele lapha endlini uyekade yokhuluma indaba wayekade lokuyizwa ngamahemhemu ukuthi kukhona ungayiphathi kahle owesimame lo wakade uphila naye and wake wakusikaza ngale ndaba noma engakutshelanga yona yonke iphelele mesho uthi wakusikaza ngawathi bafo ngathi khona engathi kunobuwelewele obukhona emakhaya ake unyuka uyozwisisa kahle le emakhaya uthi akayiqondanga indaba mayikutshela wayiqhamukisa kanjalo engathi khona into eyenzakala emakhaya ake uhambe uyozwa mina lokusho mfowethu ngakulanda emsebenzini ngaya nawe siview wathini ngafika ngathi mawuthola ithuba ngicela ukuhamba ekhaya uthi wakunento eyenzakalayo lapha ekhaya kunesiphithipithana kunakho kufaka nabantu abangenayo lapha ekhaya angazi noma kusuke kwenziwani kodwa nje ngifuna ukuthi usuke wena uyozizwela leyo phela thina sehla nje nawe ngaleso sikhathi kwakuusuku lokuqala okwakufanele ngabe wena wawusuwehlile kodwa saze sehla ngawo lo Christmas ngoba lokho ukukhuluma ngakho kwaku Christmas sehla ngawo lo Christmas wena njengoba ufika njengesakutshela leyo nto lasifika la njengoba ufika nje wena safika ekhaya sasuka sahamba nawe sala kokugwaza kule mizela ngenzani ngabuya kuqala mina mangibuya kuqala mina ngaqonda lapha endlini le enanihlala kuyona nonkosikazi wakho yes ngafika ngamaphambi komnyango ngatshela iqala ngayotshela uMabanda lapha endlini ngathi yazi Mabanda ngicabanga ukuthi ngiyombuza ngomhle kusena ngimtshelanga ngathi ukuthi kwenzakalani izweni ngicabanga ukuthi ngiyombuza ngoba angiyithandi lento ingiphethe kabuhlungu ngangilongigume since ngasuka naye emsebenzini ngithola lento semthani ngaya naye esiview ngayomtshela yes ngangafuna ukumcacisela ukuthi ngimbekele straight mase ngifika lapha ekhaya ngaqonda ngqo unkosikazi yes ngafika ngamaphambi komnyango unkosikazi wami uyengala kulendlu le engibuka ngime phambi komnyango wafika wavela ngamcela wavela wamaphambi komnyango ngathi mina yini lento engizwa la ngaqala ngabingelela nje kahle ngase ngibabuza ukuthi hayibo nihleli kahle kodwa ningane hayi bathi asihleli kahle ngathi akukho nje ofuna ungitshela kona na okuniphazamisayo mhlambe umuntu mhlambe okefika eniphazamisela wathi hayi eyakhuma ngase ngimbuza pho yini lengizwayo mina la ukuthi kunomuntu ofikayo la oqhamuka phezulu indlela nje mawuphuma ekhaya iyasho mawusunyuka ngale yandlela usubuye endaweni eyodwa ngasekhaya la kade kungasekhaya khona laba abakade besukela ngathi owehlala oqhamuka ngasenkangala owehla nje ngalendlela
ofike engene la ntambama ebese bonakala ephiko leyo nto uyazi leyo yazi waqala lapho ukuthi ke waphakanyelwa umoya langabaleka umfowenu ngaleso sikhathi akakafiki kodwa la wena osuka khona usuka lade khona yena ngisuka bendawonye noma sasinga nami ngangikwenye indawo lapho kodwa sasiphume nje sonke sisemageni afike bese mangiphusuka nje lapho njoba ngithi wanet waphakama ngase ngisuka hayi wasengimemeza nalo wakwami wangimemeza wathi hayi bobuya lapho ngitshelile naye bomtshelile ukuthi uyafuna ukuyombuza lo muntu ngoba wathi ngisho sengibizwa wathi ngitshele ngathi ungayi lapho ungayenzi leyo ngabuya futhi ngathi okay ngophakamisa umoya ngabuya wathatha ibhetshi ngahlala eminyango umfowethu ufike ngihleli phakathi kwezindle eminyango yes saphuza kwakuyi castle light wangifica ngiphuza castle light saphuza leyo castle light sayiqeda wasuka umfowethu waya ngale endlini ngasuka ngangena endlini thema ngifika la endlini ngafika umama wasethi hayibo sengilungisile la hamba ubiza umfowenu nizokudla yabo ngahamba ngambiza wayeza umfowethu endlini yabo safike sadle waphuma wahamba mephuma la ila wafike wezwa khona le indaba noma kushuthi angazi ukuthi yena uthole mesihlukana eminyango ebhentshini noma uyithole efika noma uyithola manje mase esuka la endlini yabo umbuzo uthi sasingahlala phansi sive nawe ekubeni sowuzwile mana wayithola nini wena usho nini lapho la uthema ungena wasekutshela lena kusho wayesebuye ekudleni wasebuye ekudleni mhlambe angikufunza amazwi but ngiyacabangela Ngiyacabangela nami kodwa ngakayithola lelo same day salala kwakho kodwa wemne wethu awuboni mhlambe uma kuukuthi ngoba ufuna sibheke emasayidi onke uyabona makuthiwa yena na umbovu wayisho lento othi wena wayisho noma lo nkosikazi athi wayisho i-wrong futhi i-wrong kakhulu mawukulesimo okusona noma lesimo wabakusona kwakufanele ube kusona makuukuthi ngempela ikhona but mase ngiyibuka ngesayidi lakhe futhi again nanga umuntu wesifazane ube utholakele sephutheni and umuntu omtholile umconfrontile wamqonda ukuze wena ungamconfront ungamqondi kumele phela akhuluma into ezoba ngaphezulu kwale ngoba uyazi vele mayisho wena uzofika ihlala enhlizweni izoyithatha izoba nendawo then wena uzobuya bese uyofighta nomfowenu vele akhonto sazoyizwa ngomfowenu ngoba yena sekhulumile ukuthi umfowenu umcela uyabona ngoba funa sibuke emasayidi wonke nayo leyo isho ngiyayithatha futhi nayo ukuthi uma uphuzile ukhuluma noma yini but ekugcineni kosuku uma eveza ukuthi wake wakutshela wena lento noma engazange azayiqonde straight but ukuthi kumele unyuke ekhaya ngoba khona isiphithiphithi esikhona nabantu abangenayo and stuff akakutshela ngento eqondile but wayifuna ukuthi uhlaba ufuke uzwele wena ekhaya wahamba yena nje ngoku iyiphi indlela yokuzwa uma ngabe ngithi mina wohamba ekhaya asithu i-research mhlambe ungangibekile emqondweni usukuthi angizwe okuyikona kuyikuphi okay mana mengifika ngibheka ngizobhekani ngoba mekuthiwa aphelele kusho ukuthi aphelele ngicela ukwenza khona isibonelo mfethu engifuna ukunenzela sona nje nina nobabili kunomfowethu mina emakhaya owake wehlelwa isimo esithize lapho khona unkosikazi wakhe wayeqomile khona kwabanzima mina matomela ukuthi ngimtshele mina self ngathula naye umfowethu du ngoba ngangibuka amandla ubafa sewasebenzisile ukuthi afike la khona can you repeat ngabuka amandla asewasebenzisile ukuthi afike la khona ngathula naye umfowethu ngathi nya but kwafika isikhathi la khona beba nenkinga yangempela baqhelelana ngamtshela ubafa ngathi bafu ngasaba ukutshela into eqondile nje ngasaba akangizondanga futhi azange azangizonde shema ngifuna ukuqamba amanga njenganami lo mfowethu ngazo ngimzonda ngithola lento ngoba ngangizama ukuthi ngizwe namanyathelo uzange ungizonde nini uthola iphini umfowethu ngitshela lonto phuka maye kwenzakaleni mhlekuseni la ufike khona usuyikhuluma bese kwenzakaleni mawukuthi uthawuzange ungizonda la kade usuyikhuluma ke njoba kade ize yafika kumina bese konakele bese kwenzakaleni ke la
Oh yeah. Ongenzeka Mbovu ukuthi into ebeyiloko ikuhlupha phela yabona into mayisenhlizweni iloko ikuhlupha engathi ungaloku uyikhipha mfethu engathi ungakuthola ithuba lokuyikhuluma but mawungalithola ithuba lokuyikhuluma emntwini oqondile kufanele ngabe uyikhuluma kuyena uma uyikhuluma umfowethu ukhuluma iphutha ukhuluma iphutha uyabona umfowethu ngalesikhathi eze ngize ngibafonele ngize ngifonele umfowethu ngithi mina akakucelena sihlangane sikhuluma ngoba ngiyabona kunento ekhona inkinga ngangade ngibabizile lapha eSeaview yes and ukushuthi abangafika bobabili hayi ngase ngithola ukuthi angathi bathi hayi khona into abangekho happy ngaya ngazi kwasha kwacema kanjani kwaba nokukhuluma okwenzeka kanjani ngase ngithi okay hayi kulungile akudlule yonke into ngiyobabiza mina ebese sikhuluma leyo nto yes then nakusemase ngithi ngiyababiza bese besho kanjeni yes so umfowethu ziningi uyazi ziningi igigaba mina most endawo la kade sihlangana khona besingahlukani singaxabananga but mina bengilonga izibuza ukuthi why kwenzeka kanje njalo yabo obvious bekuyiyona lento uyazi khona sise flatini nifike nonkosikhona le sise flatini nje sihlangene lapha eflatini la ngaze ngakubizela eceleni etepsini ngazokubuza ukuthi yini ndoda waqhikha nje ngoba ngiyakubona manje mawuthi uyangibheka khona into ongathi ufuna ukuyikhuluma yini kwenzakalani ngawe udinwe yini kwenzakaleni khona mhlawumbe into ekhona uyazwa etepsini wawugqikha kanje ulokho wenza kanje yazi yabona umuntu okomuzi lo mfethu ozoxabanisa izingane zandawonye ngikuthi lapho kuzoqhubeka nami ngiqhubeke ngishaye ngize ngibe what nami ngibhoke ngenhla nami aphoke ngenhla sixabane sibukwe abantu njalo uyakwazi lokho ayikho lento ukuthi ubengangizonda ubengizonda every day mengibona the time makade ngingekho into akade yenza bekukhuluma ngami umfowethu even ngisho na izolo bekhuluma ngami izolo lokho yabo izolo ngikhuluma izolo yesterday akahlali ngaphandle kokukhuluma ngami kodwa Mabovu ke akukho right wrong lento yenza yabona ke futhi mawungathi izolo uyazi mfowethu bengikhuluma ngawo ngempela akathi mthu ukuthi uyazi ngishwami ukuthi mfowethu sengaze kuyovela kolokuzana ko-TV mfowethu mina into engiyicela senze lento kade sizele la siqede into lodaba asulukhuluma mfowethu mina ngithi asulukhuluma efonela nokudinga efonela akafonelwe naye umfowethu abafethu abaxhume nokudinga efonela akafonelwe khona sobona siyamtholani ukhulume akumele kukhulunywe ngoba ekugcineni uyamuzwa umfowethu ukuthi wayithola lento kanje uyabona so mhlambe kuzosiza ukuthi ufuna imicimini better ngoba iyona nelokhuzana ene-time lefoni ecimile mina etime ukuthi angazi ukuthi etime engakanani le ndaba yani serious hayi kodwa nje mina kusho mfowethu ngoba mina yabo awucabangi yini welokhuzana wembovu ukuthi mhlambe lo mama lo wekade mhlambe ezama ukuzosula lento aseyikhulumile umfowethu ukuthi mhlambe njobe eqala kuyena nje mhlambe ngenzeka ayibuye ayibuyisele kuwena kodwa kunokuthi aza ayibuyisele kuwena ngcono yena aqale afake into embi kuwena ozokwenza ukuthi ungamlaleli lo awuyicabanganga kanjalo mfowethu ngomuntu osifazane kake asile ivari akanza noma yini phela mfethu umuntu wesifazane efuna ukuphuma enkingeni kungaseyena wesifazane yedwa lowesilisa ngokunjalo angenza noma yini mebona ukuthi nanga umgodi ngiyangena la angenza noma yini ubonakala mina mfowethu wenza ukuthi ngibe la uyabona ukuba umfowethu wayithola lento weza kumina wayikhuluma sasiyoyikhuluma ngisho kathele ngoba uyikhulumile semtime umuntu ekhona uyabona kungaphindelela uma ukuthi ke kwenzakalani uyabona mana nje mfowethu yasola uzisola ngani Mbovu yasola ngani uyabona ngoba ngayikhuluma semtime
kufanele nami ngazisola mfethu nguwena ngoba uyabona ila wawuzothola khona zonke impendulo eziqondile la mfethu esikhathi eside waziwabuya abahlala ngisho la behleli la mfethu ngangafika la mina ngangafika sahlala la ngcono ukuthi wayikhuluma mbovu noma mfethu kusho ukuthi ngaba igwala hayi ngiyasola ikona ke lokho kusibekela mfethu akukho nje ukukona kusuka nje mfethu umuntu wakomunye umuzi uzonixhatha niyaxabana uphi manje akasekho ngoba yabona yila wozothola khona iqiniso lonke lapho umenzi nomenziwa nabo mfethu asingese silokhu sidilaya nje kakhulu into esasingayivimba nje singisho sisodwa hayi ngeke nje izidinge nje lutho ngisho abanye abantu ukuthi kufunakala ubaba kufanele mbovu kufanele ngempela ngoba ezolikhuluma iqiniso umthatha aphi manje uthi ekhuluma iqiniso ukuthi cha kwayena kuningi angakwazi yabo akudinga ukuthi ekwazi kwayena qo hayi yasola ngoba njoba ethi thiwa ngasho njalo ngithi mfethu ngizama ukukhava ayikho into yakhava wawungeke mfethu uthi ukhava ngento owazi ukuthi usazophila nami wawuthi sizophila empilweni yabo nje yena njengamanje uyatshabaza nezingane zakwabo le kaMhlabi uyalingana akanankinga ezo umunye umama la uyishiye ziqabene ngoba yena wayefuna ukuthi kubukeke yena njengomuntu oright kubukeke umuntu oyisilwane ukuthi nangu kodwa egcineni kosuku mase uyilalela kahle umfowenu mayechaza ngokwakhe wekade yena eyolwela wena lapha ya kodwa lo wesifazane uthi wabona ukuthi hayi man lo uzoyithatha lento ayitshela umuntu wami le ukubuzo izathu esasenza ukuthi mhlambe engayikhulumi lento ngikhona kwakuyini ubani nini ngiyayikhuluma ukhona la ngicela uthi yini eyayikwenza ukuthi lento le ndaba yakhe yokuthi le ndaba yefro ukuthi kunomuntu ongenayo abuya aphuma wawenziwa yini wena ukuthi ungayi endlini khona yena umfowethu ukuthi ngingamtsheli yena o mhlambe noma ukuthi ungayi endlini khona yena uyoyisho ngoba ngangamtshelanga yena yona ngangobuza lo muntu engazi ukuthi uyayazi lento oyenzela la kulomuzi ngathi angibuze yena ngoba angimtsheli kanti yena uzotshela ukuthi yena sengimtshelile lo akwethu ngangeke ngimtshele kwala la ngambizela khona eSeview ngani ngoba bafu umfowethu lo uyazi mina ngake ngayisilima mina ngangazi ukuthi umuntu akatshela into enje ngatshela umfowethu yena lo ukuthi nangu umuntu ngimfica lapha emjondolo nomuntu wakho nengane encane uyezwa saxabana into engayazi nomfowethu lo eMeville ngafunda lapho umfowenu wenjani wekade wenengane encane wesola yini emxabanisa nawe ngokwakhe sasinomunye umfana kaNdlovu untshela samtshela sinontsheba ngoba nami ngasaba ukuthi ngimtshele ngingene ngoba ngathi mangixoxa uNtshebe uthi nakho ngifica indaba engazi ngizoyithini lana wathi uNtshebe kade ngimtshela lo muntu akezwe asambe siyomtshela nawe yabo sasise bafishane nje ngalezo sasanda kufika lethe ngempela masithi yafika waxabana nami umfowethu waxabana nathi umfowethu kwasho ukuthi uNtshebe akanandaba mina sasaba ndawonye walwisa mina mo yabo kwakuyena lo mntazana cha kwakumbali ulokhu njani umoya kaDlamini umbalo kaDlamini ehleli nobaba nengane nomfana lapho egona ingane yakho uyayizwa lona ngakusakutshela kanje emakhaleni sathi nanga sakutshela ukuthi ukhona manje awusayikhumbuli noma uyazi sidala awuyazi complete yazi into ebuhlungu kumhlungu ngoba lo muntu esifazane manje akekho uyabona kubhlungu nayo into ebuhlungu kakhulu ngoba manje ukube kuthiwa nje Mbovu mfethu wadinwa wayibhadlaza yabona akumnandi umuntu ovela umuntu odakwa kakhulu iqiniso ungathi wavula wayibhadlaza lapho hayi ungathuli nento enzima kanje angaba kodwa ngithi ngikuwona ukukhuluma wakubanga mfethu wakubanga mina mawubheka mina nawe kokwenzakala engakithi ngidlula mawubheka mina nawe kokwenzakala kokwenzakala la ngoba bafethu impilo ekanje ayikho right ngoba phela uyazazi funa nivike uyazazi kumanje ukuthi awukwazi inhlobo ukuzehlisa yilapho la uthi uhlala khona nami isikhulu awukwazi inhlobo ukuzehlisa wena meke kwaqala nje kwakhulunywa hayi come on uyakwazi lokho nanombani osondelene nathi uyakwazi lokho kwabona abafweni nampo obhekwe nomhlekiseni nosibangani bakhona badala uyezwa ngabafonela nga1 ngathi bafowethu ngicela bakusaba uyezwa bathi uyamazi nje lo muntu sokhuluma kanjani thina nalo muntu
Base ngibafica lapha phela sengibabuza sengimbuza uBheko yena akungazange kuzama ukusibangani wakuzama wamthuka kwakhe. Yayizwa lona? Wamthuka wahamba usuku wahamba ngaleso sikhathi. Ekutshela ukuthi bengifonile ngisho kanje. uBheko akazange kuzama ngisho ukuzama. Yabo? Umuntu ethesinayo. Lo enhleni naye konke nixoxa uBheko ngeke ngitshele mina even kwami ngamtshela naye. Kade ngimfonele ngithi mina wena ngeke uzungitshele. Wena wathula even nangayo lento. Yafika kuwena kuqala kwaba kwethu. Awangizange ungitshele. Ngize ngabizwa usibangani ngoba wena udedeli lutho nje. Wena nje uthatha lokho kuzwayo thuludulele kanje. Ngamtshela ngathi akamfonele ngoba abahlali bendawonye naye. Zombambisa itoho lapha. Mtshele mfowethu ukuthi umncenge ngendlela ongamncenga ngayo. Sihlaleni phansi sobathathu soba4 sikhulume Mana imani ke Mambovu mfowethu kwasa konakala yazi futhi ngichazela wena ukuthi bangitshela la sisizingwaba umaka Dumsane eMaritzburg sesingwaba umaka Dumsane eMaritzburg sebekhona bobabili wezwa ngababuza sisiqeda ukungwaba ngathi bafowethu ungani la ngathi ngisizeni angikho mnandi ngisizeni la ngalento kanje wabeka usibangani ukuthi wena wamenze njani wamthuka kanjani kwakhe wafika lapho akutshela yes wathi uBheko njengobuzwa wakhe mina ngamane ngamsaba ngoba uyamazi ukuthi unjani lithe ngibamba la kuMbovu mina onjani omazi ngibamba la wena Mbovu vezi izinto nje futhi zisuke zenzeke nawe uyiplug elibuza khohle mangithi ngiyabona uplug uyaplug impela kodwa izinto uyazazi zonke inkinga izinto akafuni ukuthi zikhulunywe kahle ukwazi ukuzikhuluma njengoba ezikhuluma nje awukahle weMbovu njengoba ngikutshela ukuthi izolo bekhuluma uyavuma zonke nalento ayikhuluma kanje ngicela ukubuza mina Mbovu mangase kuthiwe mhlawumbe kubeka usuku ngiphinde futhi ngibuye kubeka usuku ngiphinde ngibuye sibeka indawo ekuzohlanganwa kuyona la khona ke manje soyikhuluma lento mhlawumbe khona ubhuti omdala khona mhlawumbe nomfowenu lo munye engabuzalwa baba omdala engabuzalwa baba omncane naye abe khona nomfowethu abe khona vele angithi yabona ukuthi mina ngiphakathi nendawo angazi lutho mina wena ngikwazi nomfowenu ngimazi yebo indaba yakini ngiyavuma but ukuba khona njengomuntu ozogada nje isimo ukuthi okay lento mayikhulunywe ngendlela eright iqonde bese futhi nalo wesifazane sikwazi ukuthi simfonele nikhona abafowethu nonke ngoba egcineni kosuku lo muntu akasekho wahamba but nisele nina kuneyinqushunqushu kanje ukuzozilungisa mfethu siphume nje niphume kuyona yonke lento bafethu niqhubeke niba abafowenu mangase kubeka usuku olukanjalo ungeza yini Mbovu uyawenza umqondo ungasondela Mbovu uma kuukuthi Mbovu mhlambe ungaba nenkinga noma ngathiwe yipi inkinga mina ngingafika la ngikuthathe la phezulu sihambe selapho kuleyo ndawo siqede lapho kuleyo ndawo ngikubuyisele futhi ngizokushiya la kahle ufuna ukuthi sovela kodwa no sibeka eceleni indaba ye-TV sibeka nje eceleni indaba ye-TV sibeka eceleni indaba ye-TV sizoyikhuluma hayi cha ukuyikhuluma mfowethu ngoba mina kahle ngoba yabo njengamanje nibafowethu nje base ngihlangane nani kanje bona bafo kubhlungu kabi ukuthi uhlale ungenza kwena ungenabo idlibane akwakaze kuba ushukela yeah hayi akaze ushukela yabo nje lezi ngane lezi akaza lapha ngazi ngesikhathi singanani ngazi ngibone manje sengigcina nje ku Facebook iy'ntwana zakho lezi angithi iy'ntwana zamfowenu yebo kodwa ezakho phela vele so mfowethu ngahambisana bafo ngicela ukuthi ubeke usuku noma ungasalibekanga manje ngicela ukuthi ufike ubheke iy'nto zakho lapho ukuthi kumi kanjani nabafowenu abanye babheke iy'nto zabo ngoba phela akumele sibheke okwakho kuphela nokwakhe naye bese siyabona ukuthi mhlawumbe oluphi usuku right mina ngiyosuka la ngihlala khona ngimlande la siye lapho la kuhlanganwa khona uma kuukuthi sesiview kulungile kuyomlanda la kodwa uMbovu ngiyofika la ngimthathe la ngohamba into esimple uma kuukuthi umfowenu lo kaMashu naye kwathini ukhulume naye futhi umtshela ukuthi hayi no umfowenu uvumile ukuthi uma ubeka usuku uyofika ngizomlanda mina ngiyazibophezela ngizofika la ngizomlanda as long as kuzoba nenamba uma ukuthi unayo iphone ngicela ukuthola inamba yakhe bekumina uma ukuthi khona umuntu mhlambe uma ukuthi ifona kanami uma kunomuntu oseduze ngiyofonela lo muntu ngithe sibiza uMbovu lapho siyami uma kuyoba i-weekend futhi kube isekuseni yabo la esohlukanisa khona inhloko lesikhathi siyamfolela nalomuntu siyayikhuluma siyayiqeda bafu iphele bafuthu nibuyelane niba abafowenu uyabona akukho phela ukuthi uzophila la uphila nobala
mangathiwa namhlanje kusuqulekile ngithi kuyofonelwa bona labafowenu enimweni ngezwani futhi nabo awunamuntu phela abafowenu nabo abafowenu ibona abafowenu laba begazi okungathi noma kuthiwa wehlelwa yini bona abafunakalayo dinga nje mfethu kodwa ukubuseka mfethu yazi sonke sikhulele emakhaya izinto eziningi asazi nendlela kodwa uyabona manje sihambe sicosha siyabona uyabona ukuthi kuphilwa kanjani uyabona ukuthi kuphilwa kanjani kodwa nje ayi mfethu ingane zakweminye imizamo ezizwane makuzoba mfethu angiboni bayibona lezo zinto mfethu ngeke mawubona lezi zinto uqhubeka uphile kanje iyavezwana ingane zakweminye phela sekuyiyona nto manje eyigugu imndeni imnduni eyigugu mina ithemba lami nje sengihlanganisela laba abafana laba abancane nabo la ungibona khona nje ngibona nabo ngoba nami ngizama ukucisha lento yabo ngoba anginamfowethu inhlobo yazi kunabafana ngala ngakithi bakamakhanya bawu4 mhlawumbe bawu5 ubathola emotweni eyodwa bephuza bonke akekho umuntu omunye umuntu balama ukuthi bazalwa ubaba oyedwa uma cha abazalwa ubaba oyedwa noma oyedwa bahamba bonke baphuza utshwala bonke ungayithatha phi into enjalo mekusena abantu abangezwani ngalendlela ukuthi nje yabo makuza amaholiday akuphile kahle njoba ngisho ukuthi ngize ngithibe ngalabafana akuphile kahle akubi mnandi ngoba phela uyabazi ubumnandi bokuba nabafowenu makulezi insuku lezi zebhizi uyabona kunabafana bakithi abancane nje abakithi abancane emndenini sengaze ngafoma bona yabo ngafoma bona ibona abafana besivakashelana nabo endlini zabo kanjalo la eMathekwini yes and nabo into njoba ngangibatshela nje ukuthi beloku bengikhalela ngabatshela ngicela nikhohle manani kancane kobuye kulunga kodwa nizokubona ukuhamba kwesikhathi ukuthi kuhamba kanjani yabo ngoba abazibona ukuthi le genge le engaphezwana le ngathi ithe xaxa unhlanga zimuka nomoya bonke kana yikho right kanjalo lempilo mfethu umfowethu omdala bawu4 umfowethu omdala umfowethu lo kababo phakathi omunye okamasho ngeke bayinsipho manje bandawonye mfethu ukubambelana nokubophelana manje inkinga ke la isikhona ubona sila inkinga akugcini kanjalo ukube kugcina kanjalo kube right nombani aphile ngale yona manje akugcini kanjalo ukukhulunywa kanjani ngomfowenu uqala ngapi mawukhuluma ngomfowenu mawuqala nje uqala ukhuluma ngomfowenu uthini nje kumuntu uyena ukulalela ethini umuntu mawukhuluma ngomfowenu nabo labo bantu ukulalela kanjani umuntu mawukhuluma ngomfowenu uqala uthini ngoba phela umuntu ukuthi umkhuze sayiqala nje lo nto ukuthi hayibo uyazizwa ukukhuluma ngoba yabo hayi mina ngiphethe ngiyabona nje angazi mbova sibeke ngokuthi sobe kusuku ngiyathanda ngoba nawe uyayithanda leyo mfowethu futhi ngijatshulisa nawe ukuthi nawe uyabona ukuthi ungezwani nabafowenu akuyona into enhle uyabo yabona kumnandi ukuqhubeka nomuntu oyibonayo into eyenzakalayo ukuthi ayikho right yabona kube kuthiwa uyadloba uphikisana nayo yonke into ngabe ngithi yekwe maye nawe uyabona ukuthi akukho mnandi yabo so all in all mina ngibona ukuthi mfethu asiqhubekeni asiyivali manje but asiqhubekeni mfethu ngicabanga ukuthi ayikho indlela esingenza ngayo manje ngokwami ukubuka manje ayikho enye indlela ukuthi nje sithatheni indaba ukuthi sibe kusuku ukuthi mfethu ikhona inamba yamfowenu omdala unginikeze futhi inamba yamfowenu omdala ngomfonela mina ngikhulume naye yabo nje eceleni ukuthi sekwenzeke kanje safika epointini elukuthi so sibona ukuthi ukuqhubeka makube ukuthi yabo khona izoqhubeka ngoba ekugcineni kosuku nayo kumele ithi mayiphela yonke le nkulumo nawe ugezeke nomfowethu lo agezeke nabe right lento iyafana nalento eyenzeke khona lapha la ngangofuna khona usizo nami ngangazi ukuthi ngibani ngangenza nje nami ngoba nganginomdumo ngikhumbula kahle ukuthi kulezi yansuku nje ngangiyisanganele ngoba ngangimane ngithi ngiyahamba nje inyembezi imali ezizehlele ngihamba yabo nami ngangazi ukuthi ubulungiswa ngizobuthola kanjani endaweni kanje kodwa ngagcina bhalisile ngizama ngayo yonke indlela ngabhalisa ngathola leyo date but yayingekho outcome ngani ngoba nakhona mawufika no double kanje bathi bona bathi ake ayikho indawo edila no double kanje kodwa futhi ingqoqo njengalesi benawo la nike nibe nawo nomfowenu ngeke hawu wasayingeke mfana sesiside kakhulu esikhathi nake naba nayo ngeke ngiyakutshela nangu khona ngeke lutho ngafa iyaqala namhlanje ukuhlala nje kanje ukuthi mina nawo usho kwaziyo nasho sengisho nje ukuthi mina ukuthi engangihlalela isikhathi esingaka yabo mhlawumbe ukusukuma oqala hey mhlawumbe sekulate njoba ngikutshela nje ngikhuluma ngalo osiphambi kwakheke
ngibayeka abanye ngoba akekho okwazi ukubamba nje nokubeka ukuzehlisa into efunakalayo emhlabeni ave ibalekile lokho phakathi ndoda ukuzehlisa nje kuphela kade ngisho nje bathi ibalekile ngeke uzumsola umfowethu ngaphandle kuba nje basixoxa nawe nje obuzama nje umbekela ngendlela lapho la uyayibonela yena uthi hayi uqonda ukumtshela lokhu kwaba yiphu yabo kodwa uma umfowabo nje ngeke uzumsola umfowethu ngoba uyaphuma lapho ahambe alwe hayi ukuthi uphuma kahle yes Embovu uyaphikisana nale nto ayisho nguzo uphikisana kanjani ngoba ngimtshela ukuthi mina ngesikhelanga akafika ngalo vela kasakala umfowethu embizela ukuthi ezomtshela ukuthi ngiyabacela waphuma kahle mfowethu wahamba kahle ngisho kwasibangani ngelanga lele ngithi mina ethunywe yimina lokho ekutshela kona ukuthi ngithe ngicela sihlangane uma mina utheni kade ekutshela kulokho ukuthi ubeze lapha endlini ngafika ngamxoxela ukuthi sakhuluma nawe sahlangana nawe lapha elokhuneni ngomhla ka5 March sayikhuluma lento wabeka kanje waze waphatha nendaba yokuthi uma kuukuthi kanjani mfowethu ngingathenga ngisho imbuzi ngigese mase kutshela yena usibangani ngale utheni ke engitshela ukuthi mina benisangana mhlambe ke lesigaba nje lese sekubekela ukuthi ungitshelile ubonkosi ukuthi nakhuluma lento sekuukuthi nje sekufuna sihlangane kodwa senayikhuluma waze wathi makuukuthi kumele kuze kufike lapho ungathenga ngisho imbuzi umgese sengisho ukuthi yena mase kutshela lokho ukuthi ngimxoxelile mina wena utheni ke mina kodwa uthe ubethu uzofika kumina sengisho ukuthi mase nixoxa nje lapha sekuxoxa noma ukuxoxelile mhlamba engibuze kanje mhlamba ukuxoxelile ukuthi ube lapha kumina ngamxoxela ukuthi sasinawe lapha enkantolo angizazi into nakhuluma mina okukhuluna konke akaxoxelanga nje ngamanye amazwi akaxoxelanga into akayisho wathi beninaye ufuna ukuthi ngiyazi noma nani kukhona nani okulungisa nina ngokwethu so into eningi akusekho isidingo sokuthi kukhulunywe ngazo so nawe bengithi ngizofika kwena emlaza ngizokutshela ukuthi ufuna sihlanganeni sikhulume ngathi mina kubaleke kakhulu yabo cisho wakuthinta ke impela ngoba ngiyalikhumbula leli lokuthi izinto eningi akasafuna ukuthi ziqale phansi uyabona naye usho njalo kumina wathi ngamtshela umuntu omdala lo usho njalo wathi ngamtshela nomfowethu ukuthi ungixoxelile ukuthi nani bese nike nahlangana so izinto eningi asisekho ukukhuluma uthi kodwa wamana ngivimba lapho wathi yena akazange ekhulume lutho nami nginamanga wathi nginamanga wathi ayikho leyo nto wayishinga wayenza yonke ukuthi phela mina sakhuluma nawe lapha enkantolo nakulo naye sakhuluma nomfowethu ubulu utshela ukuthi mina ngingathi namanga entweni sasikhuluma nawe mlomo nomlomo uthi phela wena wakuphika lokho wathi wena hayi unamanga angizange ngikhulume lutho nami hayi lokho kushoyo kodwa Mbovu ngicabanga ukuthi mfethu iyona ndlela esizoba nayo le eyaphambili yabo konke okunye sobe sesiyakhuluma khona lapha ya mawukuthi ngempela abafuthi bazovuma kodwa nangu uvumile umfowethu uvumile ngikhona ushilo wathi ngize ngimlande usuku nje lizobekwa bese kuhlalwa phansi futhi kuyakhuluma ekhona nobhuti omdala ubhuti nomdala ngoba kumele simvalele ngaphandle uyabo akulankinga lapho hayi ngiyabonga ke mina mfowethu ngiyabonga chathi singabaleka Mbovu ngazi kubaleka ke ukuthi sibe nokuthelela amazwi umfowethu kakhulu yeah na ngenwa nje nina umuntu wesifazane phakathi kwenu qamba manga bafethu nakubani kubalekile kodwa ngiyethuka amesho wena yazi ngithusa yini ngithusa indlela ngoba wesho kanje sinaye ukuthi kuzohlala phansi kodwa ngikutshela ukuthi kwahlula umfowethu ngisho sengimfonela ngikhala ungivalela ucingo yena umfowethu wandrop ucingo ngoba kade sithemsene phela ngifonela umuntu akade sithemsene ukuthi hayi ngizokufonela lamasonto ngizokufonela ngaze ngathi mina ngicela ungangifonela mfowethu leli njoba sibheke kulona nje yes ngoba ngizobe ngibhizi ngisazi ngangizokwenzana wathi nje hayi vele nami bengeke ngifonele kuleli ngoba nami ngisafuna ukubona kwaye ngicathi kusana uma unento helbaba
wathi nje ngeke kufonele ngizokufonela nje kodwa makudlula kuyena lutho not once right mfowethu ku right ngeke uzuyithola ikholi kamfowethu mina yabafowethu bobabili ephila right mhlawumbe check ukuthi hamba engichecka nje right evuka nje kuseni ethi ake ngichecka le ndoda ngeke uzukuthola uyikholo oyithola uyongazi kanje ngani ngoba uyenza nini mayitheli ayikho into uzincane kabi izinto angazazi ngento ethinta thina abafowabo ngani ngoba bonke bayefana nalo mdala ufona mephuzile naye angakufonela mephuzile yabo so inkinga nje ngiqonda ukuchazela ukuthi inzima deep kanjani le yabo